is the greatest gift of all. Ele ia se isi me alofa pito sili, me alofa uma, ina uofa mai, le soifua, o le alupele to tasi o le tuo Yesu Kiriso le. Ia, e whaia le taulanga tō ngiola o se ngā ruenga e le mawhaia e o aia atamu o le urua i tangata. Wha solo mai leo ngā perfecta sa ule taimi o apostolo. Ma o mai ai nei vai taimi. Lei ma seisi la vai mawhaia na whaia. Ma fuakala lea lau vivilu waile lalo langi ma tapisa ai pesenga. Ma whape mai. O le mea alofa sili lea. Na iloso o se mea alofa lava. O le ofo ina mai. O le ola. O le mesia. O le na valo ia. O le pepe o le kirisimasi. Tongi ola oe. Tongi ola au. Tongi ola i tātou uma. Na ia le whano se tasi e whātua tua ia te ia mauai. Umai tātou leo lai whawau. E langonga loa pesenga nei o le anganga lea o le kirisimasi. O le anganga lea o le kirisimasi ua ia te oe, ua ia te au o le langona ma le anganga lea i so se taimi lava i kirisiano. Ia ua e muri nei a isi o na tātou whaamamapo, ia e se senga o talitonunga ia i la tau whapea ua le talitonu i nei mea. Ai e le tau wilo, e le tau mate, e le tau wiso. O e le sina matua e fia tele i mea lofa i laso. Ia, me se fo tala o kirisi. Masi male spirit of the season. E mansani o na whaitau masau noa whailaunga i whapea. O le Jesus is the reason for the season. Sa o le lei. Jesus is the reason for the season. E se lo ono mea ili, whekau ili le mō ia te au, asa tau sila mai. Red is my favorite color. No, not because of anything else, political, belief, le. Ai o te fia uia i le lano mō. E se mai le lano o la ua onga. Au te fia ule lano mumu le anga e ilo na winga lo loto i tuatu. O le lano, o le toto, o le tamai mamoi. Ia. O le lano lea ma le toto lea na whaolaina au whaolaina oi. Ia, ke lea o kai miwa kako amu fu ilile iai onga o mawhauwhaunga vai o le porokiki ua iai. Ai e tu watu i tua i le loloto, ma tu loloto lau whaato whala inga, ma le utanga o. O lanu i o le lanu o Keriso. Iyo e. O le lanu mo le lanu o Keriso. Ai sea. Leanga o le toto na o lai oe na o lai ya. Wewe la oe o wharikirisi masi. E atangia i vo ia le lanu lea. Leanga o le lanu. Yes. E special fo ilele e iai le talaanga o le whaolatanga i tu atu. Ia, whaftai le tua. I lona lofa wa tu mau e le liu e whaavavau. Ia, me se fo yo pesenga, ia, sa tu mua tuai, ia, si ufufonga mātanga ofi. Pengi angelu le ulaiki. Pengi au angelu fo ie. Ma nei o lantou si ufonga. E le tau mate foi o le tūlanga le nā o lo o whao ngai nei foi e ka le siama ministries o lo o ngā lulue. Whaaftei mei a vito, whaaftei tele a iltua fine. Red suits you. Oh. I like your suit. Ma nei a vi elanga le leo le tua, whaaftei ua tātou o oi whaleseu masapi maa o malie. Luma o nuu ai leo tu o nuu. Langi e mama ma le soifua lau de lei ai leo de taape o papa ma le lau fonga malingi. E uia o le savalinga ua hawhea nisi o ainga, hawhea nisi o tangata. I whaanoa noanga ona o le malanga le maliu ma leoti e le ngata o ni whaamai o whaalave lave ia maliu whaafuasei o a umatu langa whapena. Ioi. Ai... O le alofa o le tua ma le fiafianga sili o lo e soifua mo wola.
pe au po masani ona fa ma fa nai au fa nga ru nga le tu ya so fa pe dei fa mai a fa tai wa a miel to tasi ai tu ma to tele ya fa tai la lo fo le tu to tele le au red le lu ngor tanto por kalame no not so much le fast but to tele ni si red lo to va to tele yo le 49ers yes golden niners tasi le au o au fo ia o tele au au tu so o le wo fa ia tala fo lili a o walu i California LA wo Rams io a walu LA wo Rams a walu i San Francisco ke 49ers a o walu i Seattle Seahawks ya a walu o i Las Vegas wo Raiders ia e fa pena ya walu foi la in Missouri ya red what ka malo io la ko ke si la fia io ele ta ua to sia mato au foi nai sia mato au champion I think 2 years ago e to sanga tu atu len to titi fo ya so o sia mato lua o to e fala vela vela o le leo mai la tale na le mato le ya a walu fo o le Steelers vo e fa pena ya walu Miami wo Dolphin fa pena tato ya na Sharon Pasta ya taro fadu tato filo I just sort of ya so I think at sometime this weekend or next week ya tato filo ya Miami Dolphin tato yes my brother Bowman po power Faraimo ala kamo power Seahawks to tele mona le Steelers ai se fakula ukala e foi lá le Vikings e o le wai uma o jersey NFL wai uma wai uma o jersey se tem me foi to vai foi le wa mata na to we ha to foi na ya o fu fa mana tu wai le anga le lei foi yo nei tanto wa tangata Ari tamasavai surui e va fasi ai o asi la uskai le voi la makanga ko attacking o de i kai ka ko por kalami ya te fiola ya o ya le au ka ko de nga se o fea e ai sa mo ai fai la utala ono le woto to soare matanga le tato por kalami mengi o la kapifa amerika fai la utala soli e le ka ya so far kapua ya ma ko de la kapi male NFL le kai so kapua inga ka masi amerika ya sa olele io to te lo to mafu angan mo la ngole to nginga le ma ko primary school lo li amatanga muri nei ya fisu ya il to ninga sa yo mo ma pe pai te minao matua o ngal vala o ngatua ile i le wa i matua wa ve ma o to fo ya le tai ale wa i fanuole matua inga sa le pai ko nginga nga sa ile o nga ya so ka fia mala le red ale o ka sau nga kai mima ya ai c'est que fa konia o kori ele pa o le se mea ele ai se me we pa ela ko sila ya eu le fa tai wo te loto te yo fa tasima ya ile mana ya suki fa tau special america na fa tau i Moreno Valley o nga kongwang fa ka we suki le ele si fa suki le na ese konka langa le fa mai stanga le au ya tu pela to ya le tele mana langa fa mai o suki kong ero e kambaya ele se me to ngofie te mo america kambaya sa america mo me original
O ka kou ia ngengi usila. I te lopu tau whiololo ti Australia. Le ngoa yo le made in China le ia ka mala ia me vai. Ma le lo ka fiki fo ile le me le kai ma ngumi ka mai. O taxiro me ka u pa te tele la ile samaria nga le lei fo i ya anga le lei mai le tato e se ro fia lo kamala le nga pi waso fa ku muinga ya odi waso la ia tele no sa wai male u wa suki le ya ai ona o le season le nei o le season na o le color red o le Christmas ya o le mafuanga fo ila na ya lai ona fa ya tu fa malo atu malo le no sai malo fa to le ya so le lo fa malanga le tatu ta pa usi di lang fa tai mai lo tu so i fua ya ba se fo o lo wola ya fa ya o le ma wala vale malo si tatu te ngalu ruya ba wala malo si tatu te no ti me manongi fa tasi o ke kala ngolo le 49ers o tangata pito sili no wa ai i le meo le kua i die hard fans 49ers o se to ino mangu ti a jo ma le frituel ya leta i Victorville o kamanga ko kongor ka avale so se me ke pai 49ers e o la mauta e angiangia le fu a America fu al 49ers o le pa e emo mai mo li 49ers te vai mu fa e te alu le fale tua ile me masana fa ia afutanga mana ye vanga swimming pool ko ya o le vai o swimming pool le lang mu makua 49ers e fa penga ia wa ili stangata e na pisa ila na au ia ele te ya mai mo sang ku pere fa ka wisi isa ka fa penga bai o ia o tia ele te o fu mai na me o le fionga ta masa tu ala le fionga mo ngoti a jo o le veteran de kamalo ambe se fo soro fre tu ele o kamalanga io pe foi la uso ia pika jo o Joe Wilson na isiaru kamanga o e kau fasia e mako pikongu o siaro e mako Seahawks e kau fasia ila le fero i manga 49 na zinga ya ai fa te tele e vai ne ka vale ko mi ki pa po ai le pu lo 49 na se ya fa pena. Thank you, Tina Milo. You look hot and that ruby red Uncle Suni. Yeah. Ora manga ia yo makanga o fai upu. Ai o fai unga anko. Ola. Ya malo. Te tele le anga lei. Tai le lofa. Yes. Alo lava le ono sai le tato wa. Ole e nei fasisi langa o te fia fate a tu lava manu o le wata to le amatanga o le porkalame o le fasisi langa mua o le o le mono o mia pe mana o mia se tangata mato o kilani o mato o kilani fa mole a fa pete sila mai ya o e le fa manu yanga le o le suenga o mai suenga o mea le loa wa o matu langa fa pena kama foi le fai pele le fa o puina tato o fai pele sao ai fa mole a e loe le o sau mele o te sau fa tanga wai te o fa si ai mo o e lo mele pe sau fa mole a o ia te oe le fa monianga po le fo i me alofa fa mole fa so te i va vere o lo fitu fa ono fa toru lo valu o lo fitu fa ono fa toru lo valu mo o mia lau fisosoani e ili tina no tu mai perunga ta fasisi langa le e ili tina o te lo le au te lo foi o fa fonga mai ai langa o lai sa mo ai afa pe o ma ua se o tina por to fine le ya fetu a faio e ma wala o fasisi langa le langa tasile ni tanga ta matua i o tari tonu wa ia
through a lot of experience I mea tutupu o tasila lea tangata sainei ni usila o te loala ngalawa I Samoa ia atonu wai te lo fe mfana fati no mai nga dwa ngali Samoa pe afa pe tu sai ai afa pe ole te au mau nei o kilani mo mia la oi po ni usila ai ole afo ile tu langa mafaina e fai ai le nga dwa ngali o lo mo mia va ve lava se so so ninga fa pena fa so ta ile numero le o lu fitu fa ono fa tolu lua valu fa bole ai lo ele oianga e telele ye a wete alu fa te i fasi o le tangata ma fasi ai lau su lau fai pele ma lau su fa mole ia ole fasi silanga mo na va ve tu ni temi tato fasi silanga lo lua tau tele yo malolonga ole lotu fai o le tau sanga le dei wa felu su lima ma fatanga so fatasi a fa fe ngainga Samoa au kilani ma Samoa so si tangata Samoa la ia a o tatou sauninga lotu lea o lo ta I moai le tatou mafutanga so fatasi fa fe ngainga ia la lo fo iole a fau tuanga fo I male nga luanga fatasi male official tatou kone sula Samoa au kilani ia le o fa ilo ma ia le afia le tatou fai nga lotu po sauninga lotu masani fai o fai vole le tau sanga ma fa ia tam fa nau mis fo tatou tunu ile fale Samoa I mangele le tau le fa ile fiafi ia afa pea o lo waso I fuanga ke le yo o se loku ke le loku ai o se ava no nei o le a e fa fonga I se upu le tu fa malo si au mai I maftanga so fatasi fa fe au ia afio mai matala mai au tatou lo tu fatasi ile sauninga le fai ile fiafi le tarfa ile sa saunei sumarfa o le masina le nei o te sema ia ona tatou fasisilanga na mole amatairo le tatou proclame tatou watu malolonga a foi mai se tatou atu mua se faatala noa e ia le au malanga sa o fa ilo atu o le ekalesia para o travo le ekalesia fakasama ia fanga I Samoa o le lau to ai tonu I nei au kilani ia ile ekalesia ale fionga ile lisea o le fasinoti a Samoa ni usila ia a o ia fo yo le tausi matanga luenga ia ale matanga luenga tai moa ia I nei New Zealand e la wai nei le tatou ofisa ia le fionga ia falitano ia sui fo yo le fainga mlang ia se fa manusina le ala le fa mo e me sir kong seki kele le o to ai tonu o kilani ta do le marolonga foi mai fa fei loi sunga fa fenga nga me sir fionga falitano e lungo le tatou por kalami manangang fa lo o fo ina so vale fo so fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau fao o a lo ia Samoa I nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mato te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale fale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisoswani wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malonga inga. Affordable funerals o le tani mo te mitinga o le maliu maleoti. Mili mai loa o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a venga mo to e saunginga o le pele I a te oe. Whakasau tai noa matauni a mosa
i le mōpai olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teuina i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua matangofie ma le la lelei au lelei. Afisota iloa matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Toi va vile ya tuli mai le porokalame o le tautaiae I malo longo le rivanga o le ya fi pio de fai loa tu ya o le umo le ban so wa no le fio le lisea Reverend Paulo Yeli o le fasinoti a Samoa I ni usila dei ya o le so le tausi mataga ruenga le tai o bua I ni usila dei ya o yo lo tau malai o to ai mai ai ya le au malaga mamandu ale au te rovo le e whakasa. Mai le fio anga ia whanga I le matamatangi. Ia ale sugar whawhiangai ngā Reverend Malo a fia ma le whaletua I Alisa. O le leila afiafi. Ia o le umawar mātou wa wanoa ma le fionga le lisea. Wana mua au maia le whai ngā malanga mō le neia fiafi le tātou ofisa. Ia maisi o le fionga ia whaletano ai. Ia o ia fo I o le tai malanga ia po le au malanga o lo malanga mai Samoa. Ela o matou mafuta le nei vanga o le fiafi fa la wi lo fufuanga wa fu yo de tu wa no ma fio anga meso le kalesia ya fa I malaga mai au tiro nei fa mano atu lo fio ga le sea malo siata fa malo ile lo sunga ile ni fa sala wa ne le fa fu mai Samoa ya mano lava le pale malo nga lu fa after fo mo le no wa ma mo le fio le usuri nei fio ya fa tangwa ya o le malanga malu ia ua foi fa moi o stato maftanga ni fiafi ia I lungo polo kalame tautaiae ia malo fa tai wa pasi nga fo ia so tatele to fe lo I vanga fo ke mor ka ko sikisengi ka ko foi ku le fa kasira o fio ngale ia fia le lo to le va ia to o bia ia la fio ngale di sea a vera ia to lo fio nga fa le tangwa ai ia fa ke tale fa le tolu ia be se fo lo wa o soli a faletangwa I tu lo pa yo ainga ya e teina de fo yo le fio tu pola male fio ga ia tango ya la te fo I sa fa o tu sia tu te tele ya me se fo lo fale tu ngo fua fio ba ya betela ba ya o tatu por kalame ya mo ia I la sunga te por kalame la sunga siata ya malo le ofisa fa salalau Mese sa mo mai mo ma fa fonga mai nei tu la le fiafi ya ma lo le soi fo manuia fa tai mo so manto wa noa fo manuia ma le lang mai nai tu le nga wenga ya me so le fionga le se nei ma to mafuta ya fa tai mo le noa ma lo le soi fo manuia
ia tau whaiwhatalo whailanga le leo le tua i whai ngā malanga mamaku ia mai le atunu u iau te roa tu sa i o le toa i taunu mai o lo fionga i le usoli i vai atu ia le tausinga sa le whao ia vai atu le whawhesiti o te roa ia e se le lale lei e se le lale lei e leo se taimo moho leo o mai e le atunu nei ia ele ia se swinga ele ia se me swia i tono le atunu lei me uma matanga o fie me se foi o matou tau mai sunga le se nei ma le kalesia lei me uma lei le tau tal fe au nga le tau i tono Aotearoa ia ma le tulaga foi o lo iesu tatou atunu i Samoa lo le lei ia me uma mai lo fa ngau ka mai ki au makukua i lau silasila le wai o mai ia ia te koe wala au mai lomo tuana nei te malanga pea asia ala fa mai le ase me o sui o re kaua e pinga o ngai vai o matu tuata mai tima ma lo fa vitai ia va vitai foi o le fisili le o te tau o vatulo lau sunga le sea o le e whakasale malanga mai o le kale o le ukaravou a le kali e le beko kisi o le fisili le tau o vatu ai sea ua ia e mamana ia foi le i whainga wo matulanga mafutanga au talavou ai pei foi le ke me kanga ui e whakasa mai sa mo e kale le beko kisi ia se mai ngase whamani nonga o le vang whaftea siata e se mana i o le fisili lea o tātou i el tātou whaitau foi lea mai le tulangi le e tā aloa tā maus e nauna ese foi o whaamalu ma pūlo i whaamalu malunga o e kalesia ia e anga i tasia le tāpua inga o lo tua i le whaavai o Samoa e whaavai i le tua o lono winga o le tali foi le nao le nei whaamui moi o upu fo ia o le mātou lotu nei le tae ao ina ua mātou wheiloa i alo ia ma le whainga malanga. Ea e pea upu leitus pa ia se mea ina le leo uso ai no fo whaatasi. E sasala le na namu o le alofa whaasoa o le atua i lana tangata na whai. Ma mātou te manatu foi. Pe e whakasa, pe e whakaasa, pe katoliko, pe perpeleane, pe me tutisi. E anga e tasi. Tāpua inga i le atua. Le ala foi nā ua le tusi ai le lima ma mātou whapea atu le whaiwhi au ma le au talvau i na ua tusi mai e fia malanga mai. Le ai, langa e whakasa o tau. Ai me to tisi mātou. Su e ane se e whakasa tau te o le o le anganga le nā. E na ua tō ai le tusi al whaiwhi au ma le au malanga i nei. I le lua whe lua. Ia whisira whai mtanga luenga. O le mātou tali. Whaafitai. Talia ma le anganga whaafitai. Ia, le ala nā si ata e pēa fo ona tali atu. Ia, le ia si anganga e tusi le lima. O le me sili ona tau, ua maua le avanoa. Ia, se whi au mori fo i lea. Ia, sa mua lo whaafonga mai. Ia, wa ia ia le taimi whapena, tusi le lima o le whakasa. Ai sa mea ua nei o le metis. E le o le anganga ina. Whanau o le atua. Ia, e la lango whaatasi. Ia, e pei fo o le ngoa i pol ta maa lo le pā. Ia. Ma lo putu nof. Ioi. Ma lo whawhitai e lau sunga le sea. Whawhitai o no le anganga ma le o le anganga whakerusiano. Ia la. Ia me se foi o le nei vai tau o tātou iai for Christmas. Ia. Tātou te ape foi whaitasi ai le alofa o le sāwari au tūlea. Ia ma lo fo i le loto i lau sunga le sea. Profi o fo le sea e tu sai na ia te tala le ava no fo i mo le whai malanga mai. Ua ai o tele i alua tui o i le fionga ia wharitangoa i le ano liu o le wha moe moe. O no toi tasi asi vaenga o te fiafia. Tasi lea whainga sa te tele a sa moa ia so ia. O konge seki ngei, o tasi lea vaenga i masangi e kupulanga, ma tele fo i na wha manu i nai nisi, wano nofo ai nisi o so tanga le lei te tonu wha kirisian. E pe o no toi tau whangu mai i whainga malanga lea wa u whaisi lea waka kiri kona i malanga no fio. Moni lea si atam salol vai taimi o le walufitu walu whapena le ngata mai e se malanga na tari maa loa ili mtanga wenga lava le tasi Ponsonby tai au mua al malanga le na ale kolisi whawhai au piula o tua tu pea whai e sao na malanga mai ei papaloa i singa monga pea whai e tau sao moni lei ua
ua mau atu le anga lea. A ina ua tala noa le maa tomtanga luenga le whamoe tasi na mea na nga i eila utala. Se i toi whaola ola le tūtā ua lea. E mo i e le taungo fie. Vai ande le whafonga me le tunu. E maua tupe. A ole awa noa. E wheiloa i malalanga ini maftanga. E sili atu le ananga tā. Ona o le maftanga le lalalanga. O tupe ai maua ia souma. Mali. O tupe maua ia souma. Ia a tonu e au ngā fo nei maftanga le whafonga mai whaitangoi. E toi whaama ite ai le tūtau. Ma lo whaafitai lo whiringa lo manino. Lau whionga le sori whaitangoi. Se au mai le ano liu o le whaamoe ia ua tō wha ile sunga le whawhianga inga bat whalitua misi fo iole kalesia. La sia la ua fo ma sia mai le dei tunu e tusai o le whainga malanga. Sia mai le au tutono le whainga malanga. Whaafitai a sia te mo le whaafisiri. Whaafonga manino fo ile. Sa moa mo le whaafonga mai. Tele tūtāua le au ngā o le whainga malanga. O le memo mua, pe au ne tāua o le mea tutisi ma le whakasā. Ia tatia ia waenga. Tasi a le aunga ma le whamoe moe. O tātou o le whanau o le tua. Mali. Tātou. Awai o le sidale, pe ia matua ia so mawai. E ngata fo i whawhiakai fo i la tau whanau. O ainu whaia oi. O le tua. E whesiri ai le whaiwhia le metitisi. E whesiri ai fo i le whakasa. E whesiri ai fo i isi e karesi. O ainu whaia oi. E tasi ala tatu. O le atua. Nana le me tātou te ia peila o le ano liule na o le whamoe. E le ngata o le tala le leia le atua. Whawhia alo whani le whanau o le atua. Ia seapa no le leilea mo alo ma whanau iti. O se taimi mo lea o mai ai la tau i tono le atunu nei e pe o fianga le na ia i lato ia o le fo le fa no ta inga o se me alo fata o le mo na yalo ma fa na o le nei ia mai ai fa ta fa ma o ese mai le ainga mo si taimi pupu e o mai lato e ba ai pe ia se isi la sanga o se fa mo yanga mo lato ile lumana o le taimi le nei ya e fai o lo ia fa na wi fai ngo filinga ai le o tu ai le tu lalo matua matua ya le ava no la le o mai fa na nei ya sei o mai la to se tilo i wa ave atu tala o te roa o ni sila o le atu no malulu o le atu no le lei ya ai le va ai la to ia ya pita yo stai mo mole le la wo mai va ai la o ia lo la to ma fo e toi fio mai fo mo ni si taimi mo ni si aso ia lo mo ya sanga fo ya o le ta wo la na ya cha wa ya me fo le se mato to ma fa au ya ma e kalesia me se mato kalesia tapo mai sta wo le na ya cha mangata o le ta inga le fa e kalesia e ala le tala le le tua ya se so ani mo fa nau ya wala la to mona mania malo fa taia fa tango o le unga o fa fifianga la matulanga mai le fofo ngot proklame mal fa tatia ngot proklame ya o fo ya so ye fa mo el tato o malanga fa mo ya fa tai on le proklama umona fa tatia le fionga de se neima que matou tama fa fia pe o le asfarele ya la sole la faia matou fa fianga faila i o le hola le fakasa ina i Dawson Dawson oh ya na ya po foi le ya la faia foi ma aringa te sala mo ya fa ali foi matou fia fa fianga na mai ya ona le foi la le talo ta sanga ya na lo si le mai ya fe lava o yai le fanga au liu li lava ya
o e ai te tautua a mamau. Tau a o lo tautua a mamau. I le whangaloina lau tautua. Ai, le o tau sila mai whaafong mai o le Paul Asfareile. A manoa o atu tātou nuti mea whaatasi. Ia masei o tautua tangatanga i fo i saanga au tau walo ma whanau. O lo au mau Samoa ma tātou nu. Ia, o le whamtalanga lea. Talo le whamumboe lea lea ua whaasoa atua ia leo soli. Le whionga whatangoa. O le Asfareile nei, i le ono i le afiafi, i le hall, a le whakasai tosa no loo ngā lue ai le sunga ia e pirone, sunga le ni fo mai. Wa ane le sunga i le whawhianga inga, ia mal whaltua, mal tātou e kālisi e whakasai nā i tosa. O le ono i le afiafi, whamboe moe, ia pe ono maua, ia e whai el konseti e le au malanga, ia e whai fo ima le lātou tau sala i pōlava le tasi, ia o le mātou tatalo nā, alo matama whanau au whanga o lo polo mamao i au kilani nei, ia whai fo i le tau tua ai tau malele mo le alalwhanga. Ia, ngalele, ia maualo ua manoa, ia suatu, talatu au, ia upu altusi, ia e sili al manuia o le ngalele, na ilo le manuia o le mauam tu ultanga. Siata? Ma lo fa tai o fa visili la ye se ulu o fa moe pe sa lotto le o tangata e le se admission fee siata sa lotto lo suatu suatu e fai foi la mai moa ia aluatu fa le pe fa lo matua ele ngaloa le ato lo matua io o ata tala noa ia o fangalo no winga o tata tala noa ile atuali pata ia walanga e mana ia foi falitang noa ilo sau noa i fio angolo tautu malo war ko kele afo ngi usilo kele ngo ma ia o ka ngaro ngalo ku mo mea ai mana ia no u tafa fani e te sau noa ia wa o Samoa o le ainga e ngofo fali so pe ui e lakai vavau e lakai i vai loa va toi foi vai na esa loa i le vanga le faltano ia fa fetai e seta mo ia mo le silafia ia Samoa ia o ale pata ile tu o yo faka e tono le tu malo le pa tolo no lo iai o fanga ia le pa msale panga ia fa solo tu la na ile fa solo tu anga ile manu ia vanga nga ile tu pa yuma ile manu ia fa solo mai le tu mai nga i lo fanga le tu malo lo fanga na lo ia le nu le o bau ia o bau fo ia o lo fa le lu mo si mato nu il terminei ia le ngata o a onga ia mo te le mo si ta po inga fa man tu mai ia fa le lu mato mo bau ia o bau la be le tu malo lo fanga ia mo ta tu fu ma dai ia mo lo fanga mo ta tu fu ma bau to la tu nu malo o le se fa mo ngalo fio ngarse e be fa tano ai mai ara nei vai aso e i si mo se ava no foi le e asia ina i fa nau ai nga pe te tala foi ni e te tala le ava no e o tuini na ia singa ba o que ro e bo fiasi qua e o vai a farka ngoi que ro e lo ftai no me i si un fiasi po inga ole asia to fa te le vai nga le ia Samoa ma si foi o le la fanga ia male tu malo foi pe on o ia le fa sol ni fiafi ia mo le avno suatu matala tu ao ia sia tu fainga malanga 44 Stoddard Road Mount Roscoe ia o fainga malanga le terminei o lo api le o lo lato apitanga o fale tali malo fatua tolu tausanga le matua o fale tali malo i na Stoddard o le soho ia o ina o lo fai ma pitanga ia o lo au mau ai tātou whai ngamalanga ia whatu a check out le whai ngamalanga mai nā i le aso sā wha moe la le aso sā siata ia mātou te lo lotu ai ma le whai ngamalanga ia o le sunga ia malo ia o le mātou tofi le nā ia whai fwoi leo se mātou tōna i whiololo ma le whai ngamalanga ia o na lulu lima lolea ia no lolea tā whawhao ma siasi tangata lona a inga o teimi nei ia Samoa mawalo wa mano e te fiasia tu ia faltangwai ia ma whainga malanga 42 or 44 Stoddard Road ia suatum talatu au
ia faafitai ua manino a aua falalau foga le lisea ia faletano ai o le avanoa faaiʻu lea lafo atu o te lo'o lau fioga le usoli vae atu foʻi ia pa ia o aiga ia me se foʻi ia o le fiotupola ma le matua ia tago ia me se foʻi o le afio lotou faletolu gofua o usoli ia ma le tausiga sa le fao vae atu foʻi tutetele ma tamapunefu ia o le avanoa lenei e te lafo atu faatala ula ai foʻi ia me se o le toʻatele awa nga nga ka wa fio anga ngi o upu mongi ma upu kaukingo a faletano e ka udoa ole kanga mo ko ma foka ka ku depa a peori ku malo sko ingo ku lepa e HRPP de ku malo tava imene ai ole le leile o por kalamele nei ya me se volta tu ma le o nanga tatia por kiki sa mo tato uma ai o le tato nanga te talare feito to a mo so se tasi se ha nga fo le ngai o ki fie fo fa i loi le tudo e te te lo fa pe tanga ta tia ka ia mala ko mi nga mala ko me fa ai o tato mai long si le lo fa ya lo fo tu le no nei fa tano ai so no ngai fa i o le tato fa te no nga tai ya fa tai seta mo le no ya nau fa fo mai sa mo a mese a fanga ma tanto tu malo pela vo o wa mo wai ya ele ta fielo wa le lei ma to ton hoi lo fatulai ya la yeisha nga mo i mato mai se lo mato tali watu ya mese foi o lo yaile fa mo nga se mato kali o tato kalisia ma tanto no nato san fo ya dia ya mese foi o tanto nga luenga na lava lo matou puno no lava ma ia tau fai sa ili na iselen ya wale tanto nga luenga uma ya ele man to fo ele fai na tu se fare tele pe ale e ai se mana mi se so son ia e ana so son sa tang sa yai la lawa mata ona to tong na vaenga na ya na mi ai la so soni a fanga ya mission tanto no mai umo lato si fiele nei taltanoanga mo nei ala leo ya le ta fielo limo fo pa wa le mato talo ta ya tu ne tu no tu so fo ya so to poina ai mes fo le so fo la le yo so le se nei me se foi o manto to ma falenganga ali tanto talo fantasio tanto lia le aso to poina ma le afia o mai tanto ta o se ava no le pa ye no relax ia mo se fai se ata ia fai se ata wa a tanga foi to tanga foi siva ia ese foi la aso ese foi ni vai tau ia ele me foi na esi lo fi le talo le foi a ele fi mai a fi mai tanto ma foto fantasi mutato fifia ile po ya mai io no manto to tali le mato sa bo ye ya ale ngalo auto tai au mau ne no mesho alo mo fa na u fenga mga lwen ya fa manuia le to ya to ya o se fa mtalanga le ne fiafi ya fa ngai no foi la no moa ya fa tai le to fa ya siata mal lam fa no ino le taimi fa leo ai se ngona le ngata o nei au te lavou ya se mato pele o fanga ma se mato malo mai mo ma tapo mai ya le na le talo tanto a wai le po le ala launa e la fo ina mo mato te talia ma le nganga fa le lotto fia ya ana fo mai le toa to engo to le fiafi to mo fo se mano longo to malima le to file mo le po malu mai ya manuia le toa le nanga siata kailo mai se lo fisa malu ya mai se foi lang ya mo ni tuata fal sunga le sia nei mai se foi au malanga o lo tapo mai ya mo so malosi ia lo tato to fa tai ma lo fa tai il te doi lo fioga fa tango ia lo fioga sia ia tau ngo bia lo au va
le si tala sia tau le ua saunoa tu le fionga e whaltango ai. Pa ua lea o le mātou talo ne ile toi mau le avanoa Samoa ia o lea ua malama i ulungalu le tūla lata le si ui o le nei tausanga tātou whaatalitali le whanau mai o le pepefau o le mātou talo moli elo o tau soifua ma o fo ilo mātou wola ia ma moli atuai ma whaamnianga mo le kirisimasi ia pe a whai ele toi mau o le nei avanoa e whaftai tele siata ia mai se ia o le afionga le ngaftasi ma nei foi ofisa mamalu ia ina ua mau so mato avanoa i lunga le nei ala leo ia e fai loi foi le fa moe moe o le sunga le fai au ma le faltua ia ma le fai ngamalanga mamalu o lo mori mai lo faanga sunga ia malo ma le faltua ia awal polo kalama ia mau to afionga fa mo ia tele le tua ia tu mati e mau so to finangalo ia e tautua ai le atunu ai tautua na asfalaile ono le afiafi ia tosen e whakasa ia tātou militino ina ia aorvi ingo le li e whaasilisili le me oma soifua Malo fa dai ora tonga na matou fa tal noga male sunga le sea e bravo le sea be se foi ia o le fionga ia falitango ai o le ua moa awina mai le whainga malanga ia ua le pau mai sunga fa whiangainga ia malo afi abel fritu e alisa e miso ni sora utervau ai tau tere tau mava e ia sa no nga fai ua faritano ai le sa fai i le mafua angor malanga mai na fa pela na sa no nga e o mai nei tamaiti pele utervau va ai io ai pe fo mai la e mo le avango fo le pe aki ua vai si e mo se avango ska mai kai fo le pe fo mai la anu mo vai ma se laki ese io me umana e le tua ai pe mo bola ki ko se ka ko pele mapu poia ia va tai tele mo le ia no ta tu malonga avoi mai ia fa on ta por la ia fa se fu mo le malanga le vanga le fiavi Soifua manue malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malonga iwa. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunginga, o le pele i a te oe. Whakso tai loa matangi a mosa, i le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, o pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Afisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma i New Zealand nei.
Taimero wa tile ua jela jile July 5 le tautua fa wa le Blue Wave TV ma proclamer tauta ya ne vaga fiafi fa fila ya to Godfather the man himself so le ajawa man se fo mnuia Ulo sunga ka programa ya mes foi fa se mai mo mai sa mo yo kuranga fa lupe mo kuranga mo lunga po fe la vo e mai mo mai ya fa kalo fa ku le nga fa kai mo nga fi ngi kula so fo mo malange ma o vai atoli ro fero inga masto ino fatano ia ria nei pe e te ro masani pe o fusia ku le paso ya o vai ko ro fusinga le o ka fusko inga vese o ka o vai do fa fa wa o le sila le ka ke ma fanga o le fusi a le pe fusi o le pe le mau fusi Sio ese ya ole afionga ile sea ya tatou nei o fascinoti le nei au kilani tau lo Wellington ya le Reverend Paulo Yeli ya ai or kai malanga la ku so bole au vai mai fa fe ngai ngore au malanga le fakasa o ya malo afia au pio le right hand man le fionga ya faritano le o ya le sau le fa ai ya le lana wa tu fa pia ele pe fe agua le ele kiol ko le yo lo longa ki la ngonga ke pa longo ko kingo bi io le so longa ya wa le nga discerninga ele se fa fa nga ya sunga ferteno ila la sa ola ala si la ngonga nga ngo o la ngonga pe le fi mo ya Chale, ti so Ti o ese le se mengo le so le. Ora vinga ola futara. Ya, e fa ya tura utala. A me se fo io le vendone nei. Ya, e fa ali mauta to loto manganga. Ole ma ua mafutanga mafana ma le fionga de sea. Ma le tua mai. Reverend Paulo tasi le leo ke le fionga le sea leo ke fakso o tasi nei fa fenga inga tatu proclame wai e le mafutanga so fa tasi fa fe au le ka ko ke nguki me fa kasi ngei. Ka mala ia ka mor proclame. Ia e ina ua wala au mai le fionga de sea. E sea vanoa e fa ai loa ai le konsetia le au malanga. Ia ua to ai tau nuu mai ia te ia. Na tau mai loa ia ufanga. Ia tatou oi mea mama tūlanga whapena. Ia o mawhauwhaua le whape o ok. O rei kumalo le o reka ngaka mua lea e whaso e saar ke miringi i porokiki. Ioi. Ia aena o tali. O whai atu le fionga le lisea. A fifio mai matala mai ao. Ia. A fifio mai. E ole ale satia fua tu lona le fainga malanga le fionga songa fa fengainga kare si e fakasa ya o afo itu o patatua ya wa tavai ai o te lo ele fatate faita te le tau fetu na me ya ai la o sir sir mai o le ai e anga le leia ma faile nga ruenga ya awale longo pueli ina ya ole to ai tau no mai o fainga malanga ma si e kalesia Ya, malaya. Yo. Ia wa ke le foka o fele foi fa ka mai. A mai se fe. Oi, malo Godfather. Ia wa ko pe o me iko, fa pe o me ka ka de me iko ali. Ya di por so fa pala, ni de pe ka. Ka ngala yo lo ka le fushima. Ya, fa ko pe mama, yo ko fushima lo oi. Ko fa tight. Ka fa tight fushia, yo wa ko pe o fia oi lo ko. Lala waru fia. Lala waru wala wa feel. Wa feeling. Yeah. Yeah. I get. Ya, tato wo lango fa mo fanga la sfori. Yeah. Aso forele nei. Na musu mai fata no ai male sunga de fionga sea. Pe o tia no o tia watu tate watu. Tate MC fa mo. Ya, musu mai pe wa avango ko MC fa mo. O fa ya tule o fa tula ia sunga sea ia malielo finanga. A fe atu. Ai ele umio na yail fa mo ona I foi neni si to no o fiafi
ia ai peno fatu o le kalia lea ia ele se tatu faali le anga le ma le lofa so li foi ma feo yo tama fana ia onga o gi me fa por kiki bo pepe ngo fa pe o onga ai me ele onga sa o le lia fa to ai ya we a onga foi pa fa mo le kongo o pa sumo die me na foi la na le ia ile anga ia le tatu nuti me manongi fa tasi tatu o kilandi se o kilangi e ka ke fai me fia Kau ke fai me vivi. La le no fia foi tato o kilan. Ta fa pe foi Australia ma America. Ya. Po ama tu lango tato finga por kiki. Se kau ke o mai lo ko ngui me fa pe ngi fusi. Ke si. Vai. Io fai fe alo fangi au kau ke fe u wai. Ai me sia ya lango le fa mo finga malanga si. Asi kalisia. Lango. Na ia da fe mai inai tatou fasoa le nei vanga le fiafi ia to fe mai fasoa ia amata mai o ani me mana nei kai me manga ngai ka maka mai ngi me manga ngai ia la ka ola se vai se me mai ka ia ka mo la vai le theological college ia o korisi le sa mai fe au la ko wa fa au ia le la wo su yang ele ngo fo le Pacific Communities University university le Theological College le la sa le al manga yo le me lo poi su fo ai e sa mo ye mo lu ile e ko si le pe la fa ka ingo o pula o po pure fo ile o fo fa u le ko si professor ya Dr. Polu Luma vai. O ia la le kaiulu le universike professor. Ia o le dean o le academic ia le fionga fo ia faftai. Ayava. Yes. Ayava professor Dr. Ayava. Ia maka io waile si dean ia nga le ba ko asamo. Ia male. Ko finge fo ia le tuala. Ia Queensland Tolupe tango o leva foi ngai fiki ia kaukua foi mara o nganga Queensland ia fa malo o moya la ko mas kapak pak ia ka kile a ska fa o mongule ia o tama fa naui o ke fia ai o tele masani tu lo lava ia dokta le Faftai. Ayava. Okay. O tele masani ai ile sunga fo mai. Ai o Dr. Professor va ai luma ia polu. Ya. Tino toto hivi ano. Ave no fa tu e. O le tama tu lo wa na tu to fe le va ai vai sala. Manisi tu. O le tama tau manava fa le toi. Oh ya. Asiata le tama tu lo sunga professor fa fe ngai. E tui maseve e tavu i fo iyo ya matua mato so ivi so toto maso an iyo o te tau ainga ia le sunga fo mai o polu masavai o sua faia o tangata fo ele ni tama tangata fo tu watu fo le musika le fo ya le winga la te tala e fia le loto iyo if you fear, congratulations, Professor, Doctor, Reverend, Upolu Lumavai. Ya, e se foi lá ia si o to fine le fionga por sunga le tuala. Le tuala Queensland o la Ualande. Ya, o te mara balamba leila ya ia me se foi ia Queensland ia le fionga le tuala por sunga le tuala Queensland to tango. Mana tua wo leva na vea ia le tamaita i po le sunga le tuala ma whaurulunga o le mtanga wenga women's. Ia, i Samoa. I Samoa, leva tele. CEO. CEO, taimi fo ia o minister mai Torofua. Torofua i vale. Ia manisi o minister. Ia, sai lalo fo le administration sa le fionga le Safapito. Fia mena o me mata afa. Au mingiska ia o na maua lea he le tamaita i lea po le sunga Queensland nisi tasi o avanoa magolunga le Pasifika lea lai tautua mai lava le taimina ia anti o lea ua toe
ausia sa peis la ia sa e peisi fiti ia tasi le lupe faalele le lupe foi vau ese saole vo le vasai fa mai kuislangi ma la faile awe io tasi le fa muinga la faile tasi le ia na tonua fa muina la faile lupo ia o founding members ia o le tatou lo mua lupe foi vau ese ia ai me se foi la ia le to fine tu lo ia ele tuala mai I vai to muri sa vai ia me nga fa ko vai fa la o ia Dr. Professor Upolu sak pai kia le kuala o le palauti sak pai kia mar palauti le o fa ru ru ring viskele asi sila la ko pa me le ko o le ba ku sa mo ring viskele nga avakula avaku sa vai io ave sa vai io Upolu Dr. Professor ole lu ile wa vatu asiata mali atawa mali tato por kalame fa aku se lala avaku se lala avaku mo kere se la failanga o le wa ye lo tai o forward matati ale le o to amatina mar kele aso le o fange o mkangalo ke kele el malo fa kasi mangi se pasifika mali e I fikia waka kau o ngakako komfai babai aku ba ngale o sabo o sabo ko mo kwa sport na sabo so se me na tonu lava so le tuala I palau li vai to muli ia ai o le suli o le alo to lupe malie ia manisi o fio angore tango I samusu yes I believe so samusu ia te le o tanga tai lo o le la au o tala fia la metala le leina congratulations ia nei tamali I o le tatou wa tunu Yeah. Research la ia idea of academic here we have time. Yeah, lena. Yeah, vai la have time. Congratulations have time. Yeah. Ele foi. Que não era o que vai ele eu que a faf kai. Toli. Ele hey I've met Fafetai before. He looks so familiar. Associate Professor Dr. Fafetai Ayava. Yes. Ole la o tu vai fale le ia tua. Le uto vai fale lei atui I fo linga le uso tu lo so ngal fo mai I've met ele tai ele aso ole mau le vanoa if I tell no I would love to open level noa yes open level noa o kunselani tu lo le so o le tuala ele fo lungo proclame le nei ma sanina fa tell no lungo proclame. But Professor Reverend po Dr. for Upolu te tala leva no lungo le proclame le tau te iai le nga o fekau I fo ile ngor ka ko proclame mo faiva o kau ka iai te tala leva no e mafai ona e suma iai pe te fio mai iai tau te whasoa. Leu te wawai atu o Dr. Fafetai ai avao mai I vai e masapu nawa o ia uko kamiko la inga malos. Iyo. Ai inga kare pa ia ole ai inga sa kuku mafongo la inga malosi. Fale wharu runga kangifa. Iyo. Malu lea la taua. Ia e malo losi fo I me fai. E vai yo iei. A kako aku lea la kaua. Ole la kaua pa ia. O kengi o ngā whakua markupu ko whai whao sara masinga la ia ia Upolu. A ka ko wo I kengi o reu o mea asa makua asa. Iyo, ia li kuala. Ia ka ko wo mai fo I longa kingo o whaad maari e koa. Pau o fiku o whaad maari e koa. Vai, o ngofo a li I o kupu. Ia ai ka ko wo fo I Dr. Fafetai. A inga malosi. Vai la ka ko ia. Ele ai la a fai o to fai me sili o fiki o fitau ia la ngot tuafa ma fa si do manga sa I di malo ka fa malo ye wala ngole au fa kum sa mo o aku ese o ko ro mai ko la fa penge a me se o ku a inga ma mangu ka ku o ye fai la malo manantu le a tau o fia o fiti ka o fiki o kama foi la ia o le ka fele le ia fa kala go fiki ma ga ia ai mana ia e te so ta ila ia fa muina la fa ile lupo ia la foi ngo foi fiki o ka sponsor la foi sifi fiki o ka sponsor la nga
E avatua ole suli fa vai le na le board of members al lo mo al lupe foi va ese fionga le tupufia. Tamana nga va ku ka ufiki. La ko mo le si fiki la ko ngalo ngama. Ya dala tu foi la fiti wa dala tu foi le wa ka sa wa ka a. Le manga ya kala ku fiki wa umala ka kupe. O karu o ka sui e pa wala ka kala la vetex. Can you take me to the la le ngoro su yering miski? Le fogal Pacific Communities ya nga avec o ya. Can you take me to the my my brother is the professor. He's the my cousin is Ayaba. Yeah, my cousin is the dean of dean of academics. His name is Thank you. His name is Dr. Thank you. And my sister Leituala. And my beautiful sister Leituala. She's the dean of research. Yeah, research. Yeah. Yeah, and our finance manager Rafael. And finance and I'm the speaker. And I'm the speaker of the house. Pula minaka makalevu eo e malo fai o faiva o pu fai tua vao wa tongio se se wala ngatila o fa pulo le tua lima fa malo fai o faiva au tala ngate fale want to we to dai o le fua ina wa to fai pu ele matila male o feloa af kai o kauro ko ai to fara la fongo o taulo to ai fai le mo tato wala i malo sa wanga le ar kui mangu ang fai le mali toa ina o tau no mali toa ele sa o motu sa nga famile o mali toa kui mangu o le wo sa u malo nga karikadi ilangi ale o ka hu famile kui mangu o la nga malo fa tu mali toa o le tala le lei wo kari ingar kala le lei wo manatu te tau na fa tala le lei ngai malo motu sa mai sa wanga kui mangua kalo fae male toai saula ia au mai le nai fai mo ta lai malo nga ma wera nga up o ke fia fai le upu na mai le nai fai mo ta lai malo la le wingo nga kala a mai lo malo le nga fa ke siang or kala le e fai fo i mo a wala le manguia mai lo winga nga ya ole fa manguia nga mar fa kai nga se tamle atu mal tu te ya au mai lo do sa ili malo nga e fai mo mako wala mako ke awala ko foi mamanto wa manto wa manuia tu ai wa manto polo fesa ma ko mamako ya ono le fatu mati e male atu ma poe o la to sa ili nga malo ya congratulations once again ya Osi kala no kala fus. Mga kole a umingi o kala fia ale. Ya, i fa mga kumayo. Ya. Na ni kala. E ka o ye kala fu. Mana ya. Ana ya tele sero ta fia nei matati nei ma tulanga. Ya fa tai fo tanga tau ni wo oni tau ainga. Ya walanga aku foi imadi. Oh, ya o kengi o Malia Sharks ele ele kuitalo. Iyo. Ya. Ele scarfifia. Ya, si aminga. Le sumo ka pesquis masengi. Oh, la really out. Ele pa foi ngang ka foi ka pesquis. Ka dia la uri o bisa ma va me le sumo ka pesquis. Le la o ma o lo la. E fa sa o me ka o MTV. Le ma ka o se Kause bange hanna ma. Coming soon. Like coming soon. Misa foi se klafio mer nga coming soon ala maksa fai mai ko foi dele yoi. Ona tu sisi. Wa ka wa se misa ma Oscar ma. Nga foi man tu tau na fai lo ile tu no e ita matu. E tau na fai lo ile tu no e ita matu tu or melia. Ya. Bingala na le la wa umanga o kamaiki. Ale la o ro ka mai le yo. Or ka kare ka o fai ka ko menga fai. Ka ko puli. Eu agar ka kare ka o ki I de belia. Kero e so fa o ke ka fiu su ese avangoa. Se ka lengia de ka o ese ka lengia. Ka lunga e fo inga e observe mai we anangi ale fiu ngare di pula. Se ka lengia de le ngi ka. O kalengi foi le bueno ka fa mai ya ka mo ku so so
Ore tutia ai. Ore tutia ai me tangata ai. Ai rungo for the office. Ya, mo ko pasi mai ka ko malo ho nga. Le ya ka ko pure so se ya. Ah. Na pawara me le pesi. Yeah. Aleng ada pesi ngala ngai si baba si wa ka pesi la ka ko kamangi wala tilo to sauto fa tonu Oscar. Mamisa. Ko e kom fa fa nga ngai me ngai ave se me fa ele fa sala. Ai fa pa wa. Ole wali le u te loanga le uma insert to ton ole MTV o au mo to vaenga ma antele ai lupo po to le for and ai lupo mana to ma fu anga na le fai yo mai pepesi paulua e fai mai le pule le nga fatasi e fai mai ia nga fatasi e tau feolo a ko ngor pese ka mo wa o ngei ka nga ko au mo to vaenga e makua ia un pi wala se ke le ro ese mai le la kapi ya la kapi va sa pe ho Avekai Amanda tele ai fa mai mana ia o Ruasuki fa popo ai male lua au lele fa kai ka fio lai ya via la le tu la tau tala fa va tau mo uma tatu tala fia la tatu tu e tatu tala fa va e siri fa mo kara fa va o le wo va ya tu la ia tinapo o ila tu tu ono le sa yai le video fo ilele lena manua e lunga si tasi o so na vatu fo lunga i tatu pokola me esa fa ne nefu foringa o nisio tina ya la ufa ilo mai umo la to suafa ilunga to singa pe on a report mai Elisamo Global Media ya tina ma mata ora fi ongo fale antiu o le sola le sa tu la i rumo famsinoga ai fo le isuran kupu mai fafu le fi va me kapu la ko mo sa wa ko pe wo kau a fai ngale le kuskala le kropo a ka kilo kiri nga fa kai po kropo mo ka yin ka fa nga ngale o suia mai o fiki a le fo dinga mai le fa le fi ka sio ki nga fo le ngo kam fai ala kuskala fo e po ka mai fa po fa pe di fa ka ngala ko po la ko ka e ma ko le fo public Tisa public area. Ke oro ia ke ia ona vaenga umba. Ia hafte ia tu i si tatu fine aloi Belinda le fa manuia mai fo ne fia fika lo fai. Lo fa Belinda. Po fese me e kamaki. Ai ole wiga yo le vaenga le na le fia fielti na le ma so na fai fua le si tu sitala. Ya eli isi tu la fono fa pena o le fa sa fuanga o le fa sa fuanga fa na me ia o tu langa ma te la tu lo no fuanga fa tele na ma no fuanga o na sei tia io fa le famsino ia o le tu langa foi le na to na tupu io ia fa talo fa tu sta uso tamo ele o ko va ai ko ale se uso ia fiu talo fa to fa tu la faleli ia por fionga fo il fo muna tu fia la uvionga fiu fomina sikuka ya ole tamba fo ia tele nga fo to malo suri to fal to fo malo atu malo pale malo fo ile ono sa tu la fo i male le vanga ole fiafi ai fa so ai la ia ole vanga fo la na ia wala ki le fo mega swing ia ku male limo le sikinga ai la vea ile camera le to titia fia i mo fo linga ole puerta ya ma ile sa ngale mu ele ngata fo ile ya mali yo to fi ngala bisa auto ya matala fo ilanga ole ngalu ngale fa tu sitala ele o senga luenga te alu te fa princess ai it's expect those stuff if you look at kunga pifu ka kupunga me to vai la media ya tunu fa fo papalang ya
e tu ai ngā mea nai o iai, au fwoi nei e tau whaatalitali whaapea langa o lai, kupu i kai whaamsingo iai leo leo. E ai o leo wingo le tala vai saunga le mu, ma tau tua nalo saunga le mu. Io e. Ai, le wharau whai mōni anga le, a whangangere al kuskala. Ia le whanga koe whaamsingo le, whai mōni anga, a rako whaapoko marisi mōni anga i lunga. Ia le na, o le mesili ala e tupu e wala o ele kau make le meo le wha o le meo le afo, o le mori mau. Ia marisi mea po ele le camera. Ia. Ona o nei fui tau alo fatu a foa, ta alo fai a foa, alo tuto tasi ngale play ka mese fo yo Daniel. Ia, lo fako a foa. Alo fatele atu mo utou. Ia, o le tūlanga la le nā i le tātou updated na lau wha solo ia vaenga ia. E ui o lai te umalatou. Ia. Lai lau te e na uma... Au maku kua uma. Plere ngā, soli, ale makua yo, makua di silo makua soli. Makua. Oi la koi oi sa wa. O ia oi ngō. E mātutua. O lai na mai ai lunga ia swafa. Lu lau fai savale. O ko sumar kasi kausanga. Ia. Malaya tanu, lu ful kasi kausanga. O pau kaio. Lu furongo kausanga. Lu lau le alofi palau. Fai savale, koru iwa kausanga. La ko ngā ringa i. E fai ole e matua, ia e tasi tangata matua a ngai ongo fia. Onkas. Onkas. E fai la ore matua a kingo le leifo kaka. E de ula isis. O kamasisi. Ia na, ata ia le mau te whao ngai nā tau lai au mai lunga. Te lo tangata matua la lea. Ia. E pe fo ia manisi o lai a. Ia ona o ata le au mai lunga i se mela alai na. Ia. Ia, o le wingo le whamatalanga. O ke ngau a se ia kau le kingi le suenga o le amio kongu lea. Ia. Ma le whainga o le fasa o le keisi lea. Se ko kofu le pui. I la tau ia na whaia. Nā, o te rota ua tua po ngingoa po wai. A le wingo le whamatalanga. O i la tau ia sa whaia. Ua te tau na tau tofu le pui. E ke agree lau kala lele. Okay, agree. Yes. Pea le upu no whai atu. Po o le ama atu o patatu o le melea. E le kai o ngā sa o ai le mea ngā whai. O le whao ngā o le mea maai. Ia. Sai, ma tu no way. Whao lima. E le tai. Winga lara whamatalanga. Tatou a veia le tū la fono, le taimi. Ia me silo na ua tō lau lumo le tū la fono. Ia, o le isi mata upu le atou. O le case lea, ia, pe o le ono whai tō lau tōlo le aso le case lava lea, whale alili wa le umanino mai nei le whewhia na nafi. Ia, le taurumanga la ua iai ua mo mia ele a. Whamsing sili. Mo mia whamsing sili. Wa on mele nga filang fa pe fole le koru me ma al fam sili me mo o se la fa fole ka u o la le e la fa fisili nga fa nga kele lo por la me al fam sili fa ke ni mele o la ma fa ave o le lo ya sili ma le lo fole fa mo yanga ya ma le mo ni maula ya mo ma fole vole wa kule ule akule kai me fam skonga ia male benga ku sfode le ku samangia por ku sfode sai pe ka punga ko le kikile me se fai unga la so kofi sa fai le finga nga lo ia ngafi im ka pu ai pe foringa mai ola e kawa nga ile finga nga lo le lo ia sili o fam sili i o le lo ia sili Maleo e fai mo di anga mei ba ngai lan me mo la e fa venga kele lo por al finga lo le la manga ko fa singo de ka punga ya ele ka mo singa yo fa singo si e ka mo sa u mo ki ngo le la me fa di menga ya si mo ki ba ba la ngo ya le precise ma le facility e fai ma fa pe o le isi va nga e tu maua lo facility sunga le e tau me fa fonga mele tu e tu maua lo fesilingia o le fainga le o fai ai e fa singo sili le case le
Pe ai sea fo I wa ia ngau ia. E tu ua le malai o whaamasingonga o pāloka. Ai ngau ai ave mori o. Manga kua, koi kiki a fōringa mai o iala e kangi. Le taua. O le tūna le ute wawai ei. Kusa koi kiki a o le wako o kangaka whekangisi. Wako o kuiloma. Wa le fia mori mau kangaka. A lea la ua oso mai kokongu le CJ. O le tau te whasoa I manatu malangona. Ai pe o le ua oso mai la ia manga o. Leila lau driving ala le case lea. O le upumongi o kere whaipe o ke whaiaku o maukingoa ngi mea. Ai ua lava le tino mai o mea lei ataua. E whai mafua whatatau o mea tātou te sila ma vavai. E whiua su e ngi moni mau. O pēla kau māo le ngō le aku moni mau. So what? E fou ia ia ngā mea. Le wingo na ukala. E fou I se whaamasingo le kuku o ngi moni mau i o ngaru. E fou le sky fam o moni mau. Le wingo na la tau wau na tuloua. Le ele whape o whatu a mea o le... Ai pēla kau o fosi wha a ming. Me le whaingo le mea. O ke ngia I lo ia. O ke ngia lo ia. Le fia I moni mau. Tu sa lai mana o fo ile leo. E le anga tuloua pe no fat. E mangingo I kali lo ia. Lai kali ai. Ele sa me foi. Ele ai sa o me ma fainga fai o ke wa manga o ke manga o ke kau mai ngongo mai lima maka koso mai ongo se fulu varu kanga ka mango mai 68 witness. Le kau fai ele kau ki ele lo ia. E kau fa kongo le lo kamai. Ai o le lavela. Ba o ke fisiringia lava pea mo pea o fatu a matana ta o ta ua na tuitu ia tol mata upule. Ai se anga le fai ai le keisa fongo koe. Ba ko o maka. Ai se a. O le fisiri ngā sa moa ka kaunga ko fisiri ya I le fionga le famsi usidi. Ai se a la ai se a ua e vangea ya le ngai maka upu. A leanga ka okor keisa fongo koe mako o maka. Se ele koe o ka mai kuloa ka miki foko afanga ngau ngafi ele mangingo mara malama ngā mea. A fa o ngalo lo yesidi. La mele fa manga ko lo ye mele. La mele fa manga ko lo yesidi o mele en kupui. La waka oku. Ngale show up loa fa ya tangata ye no to moli mau le keisi le a to matanora ma le fionga le suite ta yo le tuanga. O mainga. Po le ale ngulu I feo kanga kasa yai nga umainga. Ngā loa ia le unga whaamasingonga ngā whai. Ona ua le ai nge mori mau. E le o le pese era ngā le kau ke pese e. Le lava mori mau, le lava mori mau, le lava mori mau. O ai lai o ngā ruenga ngā o le lava mori mau. O se ngā ruenga whaamasingo po o se ngā ruenga a leo leo. E le se ngā ruenga whaamasingo le lava o mori mau. O le ngā ruenga leo leo. O le ngā ruenga whaamasingo. Fai sa or whamasingonga a ore lava lo mori mau. Whether we like it or not, kongi kai monga. Kaput. Ora ngā. Ale la pe la uma fo inga la ko ngo fo whamasingo. A pe la le la me mai se vai o leo leo. Ma se vai o come singa. Ka fa oso mo lo yesi. O ke ngia ma fa ko uma makanga kai. Mai. Le o fa nga le sa mangia. E nga ngo fa ku le atu. E o le sapina inga o mori mau. O upu ngei kua ka whaalong. Tura wele whapeta te whai atu se situ. O mea ngei, pengi cases fo ngā le murder cases. Tu roua o le wha o lima mata ngā ka maiki ma te ngeki. E ngā ka whai, koe whao ngā ile o upu ia le la am kua sapina mai. Ma kua I samangia mai ma mea umsoli. O sia kako wā mi ori or whai ngā pāroka mele ngā whai. Ia ngā. Ai o le se lau ma le fia se lau o keise se lenka oko mai whainga pā loka ukonga iaku. Sa fofo I le ko wha ma le whaukanga e koe ave ikua. Ai se au musua I ave ikua me lea. O ko ngau ai whako I lalo sia kuloua koe rupi. Ala mo le breakdown I lalo le whamsingonga. Pai mo le keise lea al mea mua. O ngā mei mele ni mea langolu. Ai la mix whakasi mea uma. Soli. Mangongumi ako lala. Ia le sila vai ngali a taua. O le mali I tulou o tatu whasoa nei. O lea ngā musu e ave kua le mantuan tatu whaatali uma ina ua tarosanga ia tuiloma ave kua raukangi.
ai sa pending wanga ngale manga o ia ai sa ngale unga e le fa kanga e fa msingonga o le a fai pele la case man tofo ia inga le sa ia sila fia nga mafua nga intervene le HRPP ona ua fa longo ua koe ave ku e kui lo malanga kangi intervene lo pe fa lave lo pe oso aya valea lo kulo le HRPP o le ia inga la le sa fa a fa wau la ku lo malanga kangi ele ai la se awala o le o le kolosi ai ele ai so nga awala ko kongu le nga o le wa fa lo fa wau le wa fa wau amana tole nga saule ruling ele ma fai o ku lo man ko ave o me ku sa wa fa wau case to mila ko ave se lo la intervene ele ai se fai ya ma se ya ale intervene le media le nga o le ua proceed ma presule le case ale va ya kulava fai lo le case le mangi mori mau kasi pe mai le ongos fulu monkupu ale ele o lava ai lu mor famsingo le la ua umalo ua le focus wale ua avela vango ko eva ko sa idi mori mau ale la ko ma ka ma fai eva ko ya ma intervene le ko kongo what for officially nga what for ole ana mafu angala ko so ko fu me le ole ya inga nga e fa ko afa ngale intervene le pe afa pe ole a kalia re ko ave kua e ku iloma ola nga kangi pe kai ele karia ale mo fa awa so afa awa fa so muri le intervene yo o lo intervene ko o le pour le va nga ya o su er fam singo nga ave ya ele ka ngo mai fu e mai de me le o to mo mai sa mo fa mangingo kusa e mafaya la nga o pe ia HRPP ave la ko intervene o se si me o ave se si fa udu se si la ko kangi fa pe olea o le corruption le mele le nga fa e hala le recording le ai pe ka yo le wa apo le fionga fa msingo mangumi ai fa kasi le mele wo fa kasi le electro le fenga le fa msingo le fenga palo ma fa msingo ngole o criminal le na le ngini fa kasi me le la wa fai le la wa ko ave le attorney general se sila le attorney general le vai ngale po le ko se fa ku nga au mai la fa ku le attorney general ngai a fa la le na pa wa me fa yo dismiss no fa le chapipi o ave la ko ke se si me ave fa lo amba pe ave fa lo ke fong pe ave fa lo e pe ano fa yatu ke le yo so kanga a inga si makiva kulo va ai lua lo ka ua kulo ioi a inga uma so kanga o ko ke a inga uma ela vea foi mar frakua o papo a inga uma ia le o fa maungia a ko fai mai o ke pepelo fai karia o ko masua a ia prove mai la pe sela o kala e ko ke a inga o ko so kanga nga o ai la famsingo city sa ki se makiva o ai le sionga ke ile a inga ko fa vai rua HRPP dar ko ke mai ia kulo ya o papo vai farkuo e o papo le ku HRPP no o telo va tua nei me fa pe a me o le ale kulanga o so o kanga langa o I kongu le fenkai me o ai sa wai influence o marke lo fai unga mangisi mea sa fai il si che o I foi le kau ke va ai no wonder why e musu wai avengi kangi isi kanga kai e makwa le nguku le nga aku malau lo vale aku ma sa le ya o me foi le okay musu si ku pa aka ko kirkilo le kaiminga bako ikule per fam city se ia kwa me le le sa pisa fo nga kai ale la ka wode li mail ma fo anga ngale ka pisa ka ngaka le na tonu lava ata fa longo tu ngai le tu langa le o le nei mata upu e fallinga mai o lai nau lava ina ia kili sia kulo war fai pulo fale aliti
le ku ala lo fo ia fale ali tasi malato ya o to te fa vai o le ngol tala a fai to te si la fia o to e ma losia le unga fa ro ko fale ka kaungo ko faia au ko ki fa vai e ko kes unga o pomonia le la sawa ku lava le la sawa ku porkiki e le ia porkiki le anga ia le la sawa ku ai kili ko kofi sui pale mia o ko pale le sui pale mia ko pale le mingiska o ngaruenga ki ke le malu vai o ka se mau lunga o ku langa mal fa alo wai ko ku mal a le ka uma faia ku ka ngaka nge so sofa vai ka ngaka ia mori mau i meia ai pi foringa mai set up le fainga ngemia a le ya ku i fai pule o ma le kaka ia le saingi me ia la ko affidavit ia le nga fale ka kolu o nga mula uru sa mireoka le ai masesi ku sa pe fa mai makai kuwa makai wa o ke kau ro nga pe kau yese makai fa fale alili o nga mula uru sa ele ole winga nga ole ke ku mai fa sa le nga ole ke ku si le ai ma se ko fe au kasi o ku ai fale alili malola to foi fa nga fit feeling ngi kai ya ai sila le me wo ko wa ya ke le ia le la wa mai ngai ko mai ko kar ye ala wo ko la foa nga il fa masingo e fai e su e fa masingo ma su e asi ku a oi le o sa ki e kai miningi la ma ko vange o ko le ngofo le a o la wa fili ku i loma ma ko e lupe ma o la a inga ma o la ku ma lo o la wa la ko fili kausi le file mu au mai ku ai ka ko wanga i luma pe la vol me fa fai o fo nge e mongongo le ai ngal kai pe ya me fa pena ko nga me fa pena mo isi ba nga mo nga be ko la ko kangi ngo file mo le kumalo ai o mo iso le nena le se la wa fe le un bel me ako a fa do nga ngala kakala a ngo ko wilo o ko wele fa yengi se la wa fe bo ngi lo se la wa fe ngi si fa pule yo ko ka usir valle or visili nga ko wola su e nga ko ke le vale lei o kulo o ai nga de kai o fa sal le anga le ye si afio nga fon fikalai o a uma isi ku malo nga ko ke le vale lei nga ko wola su e pe le lo pe ke le ngi ku pe nga fa yengi ngi ke nga nga me I'm just saying a ole point le ka wa ai se ala ko kurkuri au pui nga ia ko lupi ai se lenga ko lupe le ke leng fa fiko ia ku le e pe ko ngule o le ha ko ke nga wa e kurkuri au pu le mele inga ai ku le e pa sia fa pu le kulo isia sui mama lupe a fe ngai marfong o ve kasi le sui le fa so kala ku le ko kiki a fa no winga a out tile nei to ya ina ile ngau e fa ko ile loia ngei ku loa ia le ko fa ko lupe male sui pare mi a hoki le ngei ka ngaka so le ngau a tau sila o le mele Samoa le nau uma ya ia ko ing anga ua mapu ka ngaka le ua mapu Samoa o le upu mongi ya le manga nga o ekili ia o le plan le atawa o le lako game plan lea e manga nga o kili le afionga le pale mia le famsingonga manga nga o kili ko lupe o sui pale mia le famsingonga le ua fa le tonu ia sevete tu lo ia le afionga le anap o ile plan ai kili mai runga ka ko vai ka ko ia nga le sao manto foi no pisa le melia le no pisa Samoa manga kua mai nga o fa yatu lava ma le atu o la ka loko ale nga o le ka ko nga fia me o la ka loko lava le vai ele se uma pa wa le o le malai fusu le la teika ye au prokiki ele ia le swing o Samoa o le ave fa singonga a wa foi la o le ave le ku u le ka kongu le ku le ka kongu nga le ku le epam fia me le ata wo ko kingo nga wale kari ko winga ile ku ale wo kingo de paroka le la wo ko mo fai e ave ki fa e muringu sorry lo ko fai ave muringu me la ila ko ka wa fa wo fi we ko mo fai ave va nga ko mo fai e fa ma lo si fon fe kala ma ya ka eu maspa ai ka fosi ila ko finga ia nga mango mai lunga ile kala oso o limo ya lo au ma
na tau mawhai e overflowing ngā mea ai whai ngā kunga vai whai le alofa o le akua le saongi mea pio mangi mea ele elea vai whai la ua mumusu e koe whaitse mea i le malai kia whau le anga e le sao se si a au pau e le sao se si a au pau ma o la fo e ngofo le lei au pau ma le whaila o kula epa i le whakarakara o pidi fo ia la ngofo le au pau ma le whaila ngā le ala usi la fia e tui la epa le i a taua ua oma leo i le akungu e feko ai mare papa e nga ke le mawhaia la audi oma leo i le kia whau le mauka fongo e feko ai mare papa nga ke le mawhaia le ua makua akili vai langa whai ngumela ua akili ai ngonga le mawhaia se mea ko e kasi a la re malai le la au e wha maalosi the weakest link nga ama vai ko e kasi a re malai le la au e ka mawhaia fosi wha maalosi o le wharefongo ai fa nga ai ka nga kaia a vai ka ko ye sa mo makala lo fionga il palemia ke lo nga wa inga le ko fa wa si la fia o ngai me mau ke fa so e kau ke so kanga uma ile musunga le nga pa ia wa si la fia nga me ele fo ele ke ia ile fa fonga le fionga il palemia ai e kupu ai lo nga fa ku ai ka longo le ka ke va ku mai ai ngi si e pengi fiki il fa so ngai o sa mo ma le ku ka ko makala sa mo ku mo ma pule ma sa mo a ko ale le leva fo inga sa ulunga le la unga o le pepelo o le aku u ku le sa por kala me fo yo ngai vai aso por verso le fa mai fai la le ngala lau pepelo o manga lau pepelo o le malo alo fo o le aku ngai o le tu no nei langa pepelo ka ma vai o ko si sila wa ma fuanga fa ko ngai le aku le anga wa sila fia le aku o inga ko o le upule la fo le aku o pepelo ia o sila fia le ko ngo inga ko ngale sa weri upurna le ala u fa sanga mili fa masingo ai o le o ke fai aku iso o ko pi o meia era o va le nga o sila o le sa fa o ngo fo nga ko ke sa fa fa ye o le ngo fo le representative o le ngo fo ko nga o Yesu ke riso langa o ia o fa masingo ia fa masingo sili nga o le fa masingo sili nga o le ale winga o le whamatalanga o inga kong mga kua mai fo kele i o kofi nga whamainga ko kofi fo ingisi e whaima a poskolo o si kaulanga i le whale anganga o ngisi e whaima o isi e whaima ki a kongo peteriaka o meuma a e le i kofia whakasingi whamasingi ma fua i sea le anga o le whakulanganga ma le structure o mea le atua e le aingi whamasingo le anga o ia oi o Yesu ke riso o famsiu city o me la le a o mawaile avango o ko ngi famasingo ile kingo wa o ko o ngi famasingo ile la langi kusa o ma e luo lima vai o ma fo fa pa war me ese o nga o ko o yu ko finga ma ko qualifications nga a ka ko uma ka ka soifua ai o fo inga ele fa pe a me o lo fa ilonga nga a ko ko ile ru mo le ko me ke fa ya e oi or ko ala lo la nga e va ko mo o ko uma ye sa unge fa masingo fai mare fa maungi a ko ala lo nga fai mare fa maungi ai ole me moni le na le atua o ingale o fa sanga ia ile au le alua li mongi le wa roi male alo kule on kwa fa ngo lo me le vai ke sa le a fi ke le fa msingo ngai kai mi ke male lo yesi so le aska mai mere ku pungi ole malanga fo lungon o fo ngi fa msingo ma lo yesi onga wo fiki vo le pe o fo linga mai wo as me fa ka va me melenga nga fa ngele ni no oro kasi fo ngele lo kangal palming sorry taka ko ai ore menga piko siling ke le nga fa ile fam sim city ave faris ka ba me fa ka ba ala vale wo kongi la fam sim city te silafia li atawa ore mali yo bele la fa so twini au ifia mi ile fast tu sa na tato va ai ne ia e le fa pele obvious o amio nga fam singo
ai sea ina ua vala lua fia me matuila epa nga vala lua loa o le mafuaaga ke le isi faamasingo inga ko vai foi e pe di fa mai the fast o pisa siso o fai ungo isi mea ai sea le anga sira fia uma o le kele o isi faamasingo o wo mai fia me ele o nga upo kala kuida e pare fai a foi banco foi o sima kiva foi desi lenga foi fia ia kuida e pai a inga ma fia me kofi sima kiva mare ele ngi ma kala ia faku o meanga kau kala mai ai o le winga la lautala le la au kai minga le va fia me ma sunga la ule mali to le la o ko kupu mai ngai o ma sai la fai o ko sila na Samoa va ve yang ko va ia ko e sere me ko rai mai dei ungo fa msingo nga ma bala sai o e pisa so o mama pisa so o atuai o tangata ia to alua lea o te talitonu e fainga ka ai le porkiki le o ia la langi kai minga ia Samoa o nai to ina o sto ina matua masilo matua lea kuila e pamfia mi o tangata nei e to alua lea e ua uma makau mawhai e kao fi o fi le melea le influencinga uma le kua kele lea ewe au tangata ua matua le kukusa marakukua umakua sila la ia vai la tatou le mele ua tula i mai ia le se tatou talia o fe o askofi si ka ko vai po fe me ko vai la po fe mai nga nai tau o ma fuan tatou fa so fa la we tele Samoa ma fa fo mai le nga o maka upunge ye le fo wa o manga lo ke mo nga kukupu ale fo linga mai ua ese le fainga le ua fai ye le fa masingo o maka upunge ye le fo ele fo ka upu ya tatou tutu me taipea tatou te talo i le tua i aulia tua umai tatou a do fa masino la stofi yen ka ko fore ko lola ka mo ko breakdown le me ako tole ia na ia ole tu lagala na il mata upura ole isi mata upu sful pasengi kasi ngam ka le vo reserve le vo fa leo fai unga wa na paul me o ki fienga mon kwa fa lo la porque que lo yesi wala pe le la fa ka winga lo yesi nanga ya maro foi le pi le wo fetawi i lo yesili po yo la wala la ka ko va ai la i wa fetawinga le fetawinga lo yesili ka wi fa pena po yo la po le ala ua pingi ngai le lo yasili sa ya ka ko fa ya le o fetawi lo yasili ya kula e pa man lo yasili ai afia me io ia malelo ia ale sunga lau le mali to po lo ya fast o maunga precious chang le ala ua fetawi wa pe o lawi ala ia o fiko ai ai fiko ai maka upu o re so au fai tau nei le taratalanga ma to so le se mario le ko ngam ka pure to ora so fina ngalo ye for sanga au kuodia awala o precious change o kele nga ele o teretel ele o kele langa la e fa longo ko ya lo ya nga le sa o fa psimusidi le foi sa o le la ko lo yesidi ele nga kele la wa le sime ko fa po mo le fa popo la e awa ile fingalo ya lo ia la le nga pisa le o ia fonga le nga kai mo le super senge foi le ia moreva pizza le kule mai sole wo su ya ko a wingo nga o ia le nga fa ia me la makanga ole fonga ole ba ila e foi le wala nga le nga attack mai le ia menga kilo nga pe sa ka lo ia ni kanga mo sa ngelo ia sidi nga attack mai le ba nga foi fa su mo fa ole fa bai ele ia iso nga ma fau ile si vai ngal fa vai le nga ba ko lo si li ba nga lima lo a fa yo se lo ia mo yo lo ia si ka ka ma be lo ku fa ka si fa ka ku le ku ia ka ko me fa ba le nga fa ele fi kau
Ale la la ba mo mo mele la makanga mo le makanga mo do fa melo esidi a mai ba nga fa mo fa esa o super se a mai mal li ba nga di malua e fa ye ele se me fa se longa mo se longa uma petition se longa melo a sa me nga le no i mo river ka mi nga lo esidi ai le me a fa fo nga ke le lo la me nga le ka ngo study le mele inga ya ungi fa makanga nga ia a vele te fatoi a ole vai tele ole mena jata fa tai wa vai nei la o pingi sa awa ele loya sili ole point foi le avato ele loya sili lono winga ole la ko lulu winga le koro fa piu mana tu mai ole fa unga la ka oko ile famsingo o ko o apili e ho no e mai ro fa unga apili famsingo apili o mai nga that's it Lesi si mai ko sa ivanga nga waru alau fa kangar kulanga fo ile judicial review se vai nga fo ile kum ole meia ka fa unga ko ole apili e mai nga e masa sa longa o soifu nga male olanga le la o mai nga se furu pasengi o mangingo se ilonga uma pai elections famasingonga ma faingi pa elections se longa uma so le ai le ma fai ole ele ma dia i vai ia ma le tuala ole fai ngale ia ole au porkiki ele ora ka mo fai eso e gusi ka mai vai pangoa yo so ko ko ai o tangata ia fe ngai ma ka upu se o le va me ko ngare ka o fa arkupi ia ai o ko pele cha pipi ka ro ku le pe ku pele lai lo fa va le ke me ai fai la sa ka lia ngai me so ko kongi ma le lo ia mo re fa pen ku pele ki ngai ku kusa do kalo o mele nga fai kulepe kupel malo mo mo fai la fai cha pipi or kalo ku penge kongelo ye kongi fai fam singo kia fa ko fa vale ai fai la tau tia ya o tulaga na la fula fa le ngal fai am kongi la fa le ngal fai am reserve se ka kwa mi tatol malonga a foi mai fa o tato poco la bene ngal fefi so fo manuia malangi ma o lo wingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lawyer Samoa i nei mato officer o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale whale whengaluenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fesosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mātou officer tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato officer nei Prispeni Australia el o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga i Okilani New Zealand nei, o oe malonga iwa. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Miri mo iloa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tera noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele i a te oe. Whakisau tai loa matangi a mosa, i le mōpain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, i mamanu Pasifika. Whapea so seata o designs. E atangi ai lo la tau soifua mātang o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, malu o noiva, malu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma i New Zealand nei.
Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Jangan sangat jauh fitu mawa orang itu sangat le ROT7 tournament mai afenga fayel malai orang pisa moi tuan ai macho aso sul bertolo te se malua fe lua se fulu lima se fulu no au mona le tesi lama le aso afio mai tala mai au mase e moli mawina tama fenga lau kana pu sa tula mai ni se sui donga lau manu Samoa le ROT7 mai afenga ma au marono se le tama sanga tama uli se patasi apia malisi boja Payala, si umu, uso sa talo, maletelo au marolo si ola mori mawina ile aso. Awale ngalo, le asa suma le tolo te sema, lua felua suma lima, le malai tona imato, malatua. Ole aba fai na wina atu nei pa asaro tu sao, mai le ala tale Blue TV, male fesiri, o ai ole asola, male ono afe tala, male champini, ole pasta Whites Cup, male ROT7 lua afe lua se fulbole lima. I'm in the zone like AIDS full blown. I'm killing it like a blind man reading. I'm feeling it like oh yeah, here comes the Jaibira watile o se fulu minute wate ai le tula ono le tutu fa wa wal TV ma ko le tutu ya le vanga la viafi ya le nafa ungor va ya so tu su ese tatu sa mo tu su ese no fuanga po se vai ga fuili ke di foi vai ya la weekend ya ore te to fitu le na tu na mato mo le wa taimi ya o le ua fatu te ya le lo moto mo mai fenga le lanto sevens ya au mar rosi fo yo tamer sangal vo masalia ia tatu I Samoa ya pe ole au le te patasi te mauli malisi vayala mota pia vai somi si umu wa sika ko ya o ya au manasa fotu marcheleo au mar rosi ya advice nei aso tonai so mai la sa tonai la sa ya e vai foi ina ya wa fo ile mai moina ya o le tamusang ki rol fiku mo mo le ngi ka usanga aso soifua pole aso fanau o le utu ina tulunga o le aso fanau o le tina ia falima Jaliaoa tapusoa tui palu sa misione famuliang tu le antoanga o lo varse fu tu sanga mam fa taima vi ele nga le lei ma le lofa o le tua e le tu sanga e tele wa e au le mai le manuia I lo waso soifua mam alofangia ele tua ia sanga fa popo atu mo o ele tina pele nisi tu sanga se tele o lo soifua alofa tele atu mo o ele tina pele mai ia tui parusami tapusoa loto mau whaangutu male whanau mai I Samoa ya whaamaruia tui fōi male atoanga o lo varusful tau sanga le so alima taliao tapusoa whaapopo I le tua nisi tau sanga ma tua soi fua o tina ale fōringa rei kiki ari le ya le na o le isi aso whanau o le happy belated 21st birthday fa malulua tu lor fatue atu manu pa ya o male marsunga fa fianga inga ya I lo espiritin ona
fatoa o mo fa manu yanga leo le lusu mar tasi tau sanga o le fine fa tai la leota no lusu mar tasi tau sanga ia sa sanga fa manu le tua so ifua ia a me se fo ia to le fine o lo lala I Espiritin mata fao mai ngoro winga la malanga mai o ke lopo inga ia le fine ia o lo faanga na ma fa manu yanga ia mai le sunga I le fa fianga ia me se foi ia o fretua le ngata foi lea o lo faanga mai o matua o lo I toa mua o titi ma mele rosa ia me se mana yo te uma masia o lotu e fakasa I nai Espiritin ia fa maruia mo le toi foi ma lo faanga ia mo o le fa fine lu so marka se ko sanga tu ta fa tai ia ile nei foi vanga o le afiafi ai matele yo le si matele yo le si vai ngole tatu faso o le me fai le vinga mai o le fionga le lipule o le wa ready le MTV le cover le MTV ai ona o le fa pe o la wa ia ia yo la la pc o le au te fai tu foi le se I pasia komisi la ngai komisi ka ko ia komisi so e ave ia tatu MTV special committee ma tua ai o le fa mai au override ka ma lor komisi media council ia o le fa mai no media council mai amigo va ko ngai ma dia lo fionga le pulsidi e tau pen ave I komisi pasia la ngai mo me waka bangon va ngale le ke rating ak PG-13 our le foi le fengo our restricted e ila matamana mo general audience foi nale la wo fa tu fa ba ia pule R21 va ai dai ai fa ba pule alu no nga wa o pasia okay pasia ia o le pese la le nei e mo de joia lo fa anga ia so i fu le na fa tu matu nei o le var su tau sanga e wi o le tau te si no Christmas ai mo le tina ia tui parusami ia me se foi la o le lufuru tasi o le tamaita ia faftai fa pela ma le ono se fulu o le tina ia pulotu fou Samuel le sa fai le so forraile na te nei ia o le pese la lea ia le o le atai natu ia me se fa fa ma va me ska mo Oscar ia la ru ko foi tu pai o se sa oi ia o le mantou MTV fa ma vai ma Oscar o le alu e failon to lu o la era sa o ngore mea le ai o ele ai se o ele ka woki ai de mea la alu I Saudi Arabia mo la fa poi ponga ia fa va ve mangingo mai langa o le live de mea o yo mo la fa poi po ia o si mai la fa fonga pasi mai o ko amanga ia e ko fa ia ka ale ai e ngaka ngei le MTV ngei le fa wo tai Besel nei vasa ia ile umar programe ai tatu foi moli e toi la ngona le kirisi masi mes for neva yeso ai mes la tatu was so fo mas fa na wina la watu smero fa fo Long lay
langa mana tua ale leili tanga tale master plan langa lengo unga rua I kuor mele ale ya wala ai si ale leili le faka o kongo le o le plan so ole din ole the city plan ole din ole si la foi lai le ungor ki kala kot faranga umur muri mai ma tua ta uma ai na le lo kasi ki kasi nga me wa kipir wa na kangor ki kala so ala o fengi ki kala ye le ku mori ai mo ma mo kan nga ingere me iyo ya aya então mo fai are le Oscar ka fa pa uka point então mo fai but if you like and if you love ya lita tu team le ya share lita tu uma fo e tu watu single love fo le lunga to upload tu lunga tato page ya like yai love yai share the love ya mi se vo lita lini ya ale fan au ya tu lo fo ya ole leo ka kale Oscar sorry kwa Tom Jones it's an Oscar winning name voice winning Oscar te lo pe woto e oso vamp mai ka waso vo ile leo Stevie Wonder one ka waka vai ya misare waka woso ka waso sa mo leila langa lu manga yala le yala masta lu mana le ai ala my friend shout out to my good friend so lu mana I maneni le Timmy Stevie Wonder yeah lena sa u ke milanga le oso mai me ngar ko no sorry fai mo manga vo ia pung ofo ofisa iyo mana tua langa na tope me misa mangor makako konginga nge ai ona fatu asau misa maliu sa su kupe mga kola mana tua la so mai misa ngere maliu la ka usa fa ngoi mai se ero ko fa so mara ura fa sa we sa e pu ele ko ele ko wo ave ko lo ngiu maliu yang ko mai la ya le la ye le tu la ngole o pu ngole ole MTV power melen ko ka off o ko ku mai fo pu le mai ya lu fa pe ya ele o se fa manu yanga le mato o fainga luenga mor sisi le foi a vese foi le ya ta le ni lo ia le tenna la ka malo sale o so ia mila le ai ya me o ma por ati se e que war ka ko causala le ele si fongo fongo ia pepe li mai a uma roki si masi fa ko aku lo ilu le o se ka leo langa leo ka ko leo langa le manga o afu ile ave lunga seisi leo langa le if you want more and more you have to share le tato me se foi o tau mo fenga foi le tato na asipau wala le la fa ko mengi merka ko ki fia fai kau ko mengi asipau Pamela Tafua. Iyo el tina matu por fenga for two excellent Christmas performance tau te yae matango fie si ufonga toe au le lei tele le tau team. I especially my brother Asiata. Aspau. Oi caro. Iyo ya. Ava mai desi. Mai wa koyo ki al MTV o ruari Thomas. Ya, faga kia I ke waka ko pisa I fo I le ya hi to fa wo tato program se mai ya ko ava tu la yo tato MTV mo o to ai ta fe mai de mata upu man ya le sa e sa no o le tu langa toso miliona le toso miliona sorry 4 miliona mo 4 miliona mo safata ile tu langa foi le na fia ile ile va foi le New Zealand esa o mo kwa ngau mo ya le fai pule sa paka ba ku kupe ku fa la ko ne sum de nga le ka wele ya ke longa e mo kwa pisa di me pa ko fa pe nga la wa wa la nga le la va fi le malo pe ave sa faka pe su ese
se consultant po ska ko ro nga ko ngwe e whainga ka upu le ia pe whaila van malo la ko ia. Comments from Leia, tunu fai. Hannah, I love your dress. You look gorgeous. Yeah, agree. Yeah, Misa, you look great. I wish you're single. I wish you're single. Misa. I know nga single Misa. We got over here, Misa, you don't lang if it go. Ole anu faso ana ngaru ke kau fai tau ia nei a ko men ia nei tangat mai ka ko ia lai ia vai dare ile message a toa mai to vivi ia isi angu face ia wale dai o fucking out angu fe sa war kala ngoa toa va esia e di fa ka wer un ko ro se me aru forgini simas ya nena ai tato issue ola na mai ia o il fai pure la sa fa o ya tu ya mana tu mai foi o len ta auto mai vai ngai todo foi e o le mua pe ave kufa mai el malo ila malo ma si me se ki piro po agi simo o afia foi le no ka pure fina ngalo mana tu le ele foi mo ka fai ka waku matango fia tere si ufofongo le au pepese vi ele ali ai o le fa fomua auto manai fe ro ele ia se ka mo fai foi fa pe mai malo o lua fa pe mai o se ko vai no YouTube pe mai ni asi man ia o lua mali a taua le pese o fa o ile wi fa vai fa mai asi man ia o lua mali a taua le pese o mangua o maori la fai ka ori va pe o le pese su ku e vai ka ko ia ile mele le now tatu fo ile mata upua tatu fa soa mo ya e ono i mengi okupi o le malo ai o ka ko meia e tau te malo lava matulanga fa pena mana na o sa fata ia te u mana na o sa fata mo le tau singa o le file mu ma awana i fa pito manu yatas o le fa ko fala inga le leia ave le ko ile fa inga malo la ko ke polo fa so inga awa pe ko ke fa ia fo ise komiki ese mai le agency lea ai to oi fa to filis ko komiki e alo ai fo yar ko penga no wala ngai ko kongi kai me o kanga ka ele wa ko ka nga lu fu so e alo ai fo yar kai mi nga ai ave nga lu mai ele malo ele la se yo kapo se senhor ko ku pero ese ai ole ala to fa so pule mangafa kasi nga so fa ole pule mangafa e mangafa le pule no le to se le ni matulanga fa le mangingo ai la si ko inga manga ku foi la le atu wa wale tati va ya tupi ya tangia mai voi si tau fa mo ni nga fa go we per sul mi nga le pele ai ele yesi fa mo ni nga ai na o se vai ma se mo nga te tau na fa pe ata fai fina ngalo hi si of ko ko inga nga malo mo si le ka o ko ba ma si fa mo nga ko ma o ku pe sa fa kala ko ya ala ma ko ri fo o nga sami sa mo se nga sami o sami ai on mengan malo malanga ola kafe e kafe solo au ma tulanga tafe si umo mo si ku e sa wo nga ile fanga e ru nga si umo ma fale ali ni sa nga ile atua ana ma tulanga fa pena ia ele tau mate alua a fia ko manga kai me ku ila la ko ia wala ngore tulo depende me la kafe le sami ma si me foi le asiaka e po la le sa o fengari kumalo e puia malau ngau ia kanga ele leila le ave le malo wa fenganga la fai me malo mo fai mkanga ngal malo ma la ko vai kule a puia malo la ko ia lai le lenga fai ai e floke lo ele kumalo e se fai pule po sa poi lava no nga fa ko
uma lau le anga whaasoa, lau le ai o kupe, lau le, you know. Ma si ave fo i le kou malo, sa vata o tala nei o le avatu mo le leo o tau. Avatu fo i lai le tautu malo walanga lena, mai sau noa ngā nisi o sui o le nuu e le fia manga ngā o ai de mera ngā. O ngā mangingo asa ngā e amai. E ke le arku pe alu le au pahenga i e whai kongu. Ia atatou o tangata i e whai tono le nuu. O le winga la le whamatalanga, o tupe whape nei le atau, o se e loko ale si le kauwalea. E le popole a se si le ngā o le ai kupi. A wālanga la o koe le lope koe maua le kupi. E makua i suru a koa ia vai marima ma le uru antoa. E le matua a piusinga o le tupe ia matua la whapa. O manatu e whetala ia i so tautua whama se whina ngalo. Iyo, awa atou a vea fo i se consultancy fo i lele. Se o kako uma e ai e so kanga uma. E umai fo wa ave e chen nga whakele ia. Whakele uka ai whaikiki kai. Ia pe whakele runga ai whaikiki lalo. Mai. Marisi mea kaunga ki kiro ia sa whaka i se lumanga i manguia o re ka oko le waa i kongorongu. Mari kumalo. E mawhai o ngā whai se kōku ko ngā mangusila. Inga ia whai le waa le ma makaanga. A wakora kōku risi me whapenga po isi ngu ia ki kiro ia. E whai ma makaanga fo le ma whaalaka ia me whapenga aku. Ko kele pālangi fio i mea ia. Ia kia ula ia, awar mawhawhawa me se le waa. Ai mawhawhawa po le a se me le le wha ngau ma le waa le. More kumaro mo ngu. Ia. Na watu whapena. Ele tu uai i lalo le tūlanga fo i le o le sotanga ma le afianga o le whaipule ire. I konguia. E te tau ale anga o ia. O le vā lea o le tū maloa ngai le malo. So ia tatou la ia li se mea la tatou eliminating ngā i le sao o le whionga le whaipule. E te tau a fo i ona. Anga o sui o le tū maloa ngai le malo. Ia oe. I vā whawhenga iai e tau fo ona ia si la fia tūlanga uma. Ia ai o le manaia le nā. O le whai o se vaenga fo i le e launga tasia. Ma le si fo i la mea. E le ma whai fo i ngā ave kusa kukusanga. Kufa kukusanga. Ai e isi ahinga e le i kua i se sami. Lenga wha mai le ski ngā. Lenga le si tina le na sau nofo i wha mai. E isi ahinga e le ai o la kua i o karavao. E le isi ngā kai whale e lau ke o anga. O mantou le matua a fia i se vaila ka ko i le mea. O isi ula ngā kupolpis. Lenga. E te taulana matua te lese le ngā luenga wha maoni e le whaipule manisi o le komiti a le nuu e ngā lue whaatasi ma le komiti a le malo po le matanga luenga ina ia se wale e lango kasi e ma kusa pau ia whaaso ingo se lengi ko malo ia le nā ia awa foi la se ilonga la e ore tu ai ngasi kai di foi lele se i vanga ngala whape o lai continuously every year vakus full milionga whakaika inga. Ia ngā whairo lele mahalor ko inga test foi lele. Ia wale leila la whaila ro ko vinga mai. Kuropa i ori kumalo la vakula full milionga mua lea ko ki kufa. Ai a umakur kausanga. Pe umantu le fia tausanga e a mai li poki oki. Ma whare kong. Ia ele koe wakuala ia o koulisi round le la sa. Se whakaika inga wapenga ia taruai. La ngai lo yese. Elo yese me whape a me e luatu meto. Ia ele tūlanga fo i o le se le ni mo le tu malo sa fata. Ai o te ioea. Ia e te tau ona launga tasia mo o le tufa. Ia me se fo i o lai na inisio i la tō tele le afianga. Ia ile ngā teifale ono le ta upu. Ile va. Ele iloa se taimi e whaailoa mai ai se whainga paro tara i titi. Mo sa fata. Le si tu malo. Fato lele ia ai ona e se i vanga na ua mai a uma ia keise si e whai. Ia, wai le whainga whai o le whai whale alili la kowi. Se i vanga na, mana tua mai la, toi a whale alili. Toi a whale alili le, toi a whale alili tasi. Ia, le la marolo ia le palmengi. Tō ika kau ki kiro po ia ngari po whepuari. O le aso suma le ono le toi tau o fia ai le whono tanga al palmene. Aso suma le ono lono winga. Masinga le gai, longo winga a kako wo, le aso suma le ongo pe au ki kiro kura kālenga.
O le aso lua, Tuesday next week. Yeah, ese le la saunga ko wa. No, it's next week. Aso iwa le Ko nei. ia isi isa. Aso iwa le nei. Aso ro le la sa. Ia aso lua le la sa ua tau au fia ile. Ia le pa le mene. Mana tua fo le la sto lasi tau au fianga le na. Ia ma fa mai ai fai vol ni tau sanga. Yeah. Yo, ia na fa ta pe foi le ole. Ia le winga ia foi le le bo umar kau sanga ia fa to ato ia me foi la ia le tau sanga fo. Ia matulanga e ia. A ke longa foi kele ka o pole. O fongo ia. A me se ro fa mo le ia pai le strongo le koso le ka pula fa la li fo. Wa aso kofi era saungi. Ia pora le fa unga mai le fa pe mai la fa ilo. E me foi ko fai disi vai nga era ngoi ka ki ki e ngoi po fe po pai lex. Mana tua mai a umale ale le wingo le from talanga le to a umaloa ia meo o famsinonga fa nga balota. Electoral court fo ie le fai. A uma mai loa o unga mana yai. Wa tau loa la ona sauni loa e fai loa ia e momori le male lenga e to fai loa so finga balota. Tu sala pe AVP le criminal court. Yeah. Isi cases. Ia mana tua langa ile oni court fa paroka mea nga. Ilo le tali tununga. A uma loa le famasinonga o fainga balota. Ai ila se sia ave sankangi nga le criminal kai pe mele na tupu mai foi le le yai nei le case o le fionga le palemia case o isi tanga taina yai e fa awa le fainga balota. Se ivanga nga o proven guilty le tangata. Si nga foi fam singonga. Lono winga la e mawara li unga o le case lea o fainga balota. Le alu nei. Ia o tau la ona tape no pena tatou mole se fainga balota le titi. Le ua mauti noa sa fata lua. Ia a o le ai to Italia po le ase tu lo malanga le lo ia se suinga mai o fa sale le anga lua. Ia. Sale anga lua. Le ia ivama. Ya mangele ma na tu mau lava ia le. No kuma wala ko sui, kuma uma sui. Banga yala ia sa faka ma fulani. Le me foi le au le vo ma fau asia kale. Ka punga super singe wa ka funsi sila malo ni ngi kula fongo awa fa pe ku mar kula fongo e forever lava e fonga nge ela ve lava di man bangu it's a full passing tino no milita le faunga ela kiki le lola pa loka ba ngale a bakula passing a fonga nge ani man bangu e always lava e kele pela kami ko kia ban fa passing e kwa malo mawa le fea le a fa penge e whakakainga a fa penge o le malo e tonu a fa pe tonu tonu e a fe no se la wanga paroka a olofa e kor se la paroka a un ba nga fai pure lo fai le fai pure ka ka le a fe no se la pa e paroka o le matua le fitau o mar ke le o le lola i a la kiki lola i na e mo quale fe kau ila van pa le fangel fai pule o se kamai kai e la kiki ka ka pa lo ka ye a foi lana e kau ave pa lo ka ka kele ia e ka ka nga fea la ia le fa fea nga fisiele e fangel malo ka ka la kiki ka pa lo ka ye a kongi fa ka ke ka pa lo ka ai fitago fi au mai le tangata la titi tangata na palota ia fa mai o le sui o tamaita kamai kai ai ke le aku ka mai ka inga paroka ia kongu ia kongu mo fa kai nga po me fa nga bo fo ia tomata io e nora e tomata nora al fa penga ho de case nga e kau ale suyen mele e fai pule alo fa alo fa so uma i pa inga uma ia se va nga fa la wo so se ka mai ka io le ala taua ala nga le fin ko ro ka sa nga lai lo ko fatu se va nga wo so sa le ungor pa lo kai si dia ku la pasenge ma we si ka mai ka fati ta inga mantua fa ina lu se so yo le fast mai ta le nan tonua ya na pauna o va nga break kai le mo vai le venga ku su paseng ka la vera ko ku paseng a ko fa ni spa lo ko ku fo tate e le winga la te tala la mai mauta ngata o no nei mea le nga ko fa yak
ia e fai male alofa fo ile fionga ia li man ia alofa ia e pe ole a fai ai mama sangi ma fa ai ngoa ia tangata le nei me tu lo le sui po le tamali i mai ia ma to fo o i nei ia ia ole a fai ngoa i lava o se fulu pasenge ia tu lo o tangata soifua ia ai tanu wai nei fai nga fa pe nei ma tu langa fo i wa ta to mai ia ai e le se la usa nganga a uma engei se ivanga ngala e la le scenario le se ivanga ngala wana le tatal no I tauru fa te ingala tu langa fa la litas ai te wo sa to fo I fai nga palo tala titi fa te inga alu lo mas ka mai ka inga alu mar ka mai ka isa fa kadua e ka mo mai ia ngal be se ro ia kasi la nga scenario e la nga ure fa nga super ele fa nga super sengi a ka ina fa nga super sengi e ku la ba ia lo ia le winga la na e la ina te tau na fa tali pea le activating o le tu inga se full paseng e wo umanga o ko mo mo fa ngol me ai fa ka o fi pea a wanga pa u me la ku por fa makanga ia o le fa matanga o le tu inga me ia a ro ngai ko fo me activate fa te inga activate ngai la wa me foi le tato te ia nei wa le sika ko ma salonga wa le sika ko fa mo nga a me ko sa ngi reserve ngi fa unga sa we e ke le ar sa unga fa unga reserve sa we se ai pe upside down a sa nei la fa pe mai activate lo wa tau ti lo mai tu lo a sa ngi la fa unga le o reserve nei fa pe mai ia activate lo ia o no winga la o ko me ki ar fa ko oi Olof o ali man ia ai alu so tanga o va tele a fale ali mo se fa te inga le mate va tu I tu uma ai te u saule unga wole mruia uma to lupe ma tu iloma ai fo I fa nga pa loka le kiki pe fo ila sa fa kale o fo wa o le va ia tu ya sa fata o le tate va ia tu sui e lau manu ia so mai e pe lua e kama I ka I e ka ki ka wa ia ku ia e lua e o le fast fatu la o le vetua la suafa ai o le tilo anga I suafa o le au mai e tangata o ainga o tu malo a faila e fo I fale ali kasi I le pa election pei o safat ai uma ku le pa election o mai umang malo mai ka mai ka se ko lua fa ka o le la me la ku pu I ari mai nei la le fa nga super se no pe fa pe e sa nei wa activate le winga lo te fa ia tuai a sa ngai le reserve le o le la fa pe mai activate wala ngal fa msingo o ka ko le lo po fea le kong o mea nga fa la lava u fa ku a mea nga fa ka kikia u fa sa ba a fa ngai la activate sa fa pule a pa si me la ko mai finge ko tu lo ta mai tai to mana tuala o la sa u fa liu o full percent le ia ono wale ko ia ingi point fo ia le o sa o swinga len ko ke we pas ia ingor kula fongo le mai le time o fia me uongo sur pasengi po ole ono ia ka ko fai ko mai ka ila we ko kulo le fioga sa fa pito o le tatu le pipi o ai auti mare vai o ise sui ka mai ka ira pipi termine le ai tatu sa le fast o le fionga I le sui pandemia ia muripola na rosa tonu o le fionga le sui fonga fitalai ia afa masanga fa paranga le wa le manuia ia le anap a uma ngai la sa fakalua o whakaikainga scenarios ia ma ke wakua fo I mawhale alili se la ko whainga paloka ai sau o kuku maingi ki ngā ongo o le alale mea la kupu I se furu pasenge le a le ua umanga activate Papa pe mai fa pe activate o le alale mea la kupu o va kuai mawhaingu mela mara menga pasia e ko e vesi al mega link fa mechi mo I pa ile inga ya wonge I fa yen mele wala la ngel kai mi la ku wa mo fa nga pa lo ka mo boat me fa penga ala ile mo ki ngo pe mi nga I pe le ia ngala kula ia lu tutun fatetainga le la tu nesi data mali ia di man wala nga penga fa ko e so nga loko fo yo me o le fai lungo ngu me la maka alonga fa porkiki ala tu nei la di manu fai longa kofi fa kokongi fai maworong kokongi fa fai pule
ia ke uma maua I komiki o lea o komiki fo ie o le parlemengi special parliamentary committees malanga mai I le vale malanga mai sau aru ye alaungi aru ola le kupe waru ye ai uma enga o koe whaiwhai ngā baroko koe peki kua ai koe foi mai kanga ka sao sau fai o nga fili mai ele aku masina sila la ka ko me ngai le ale ka aro kanga le ngar ka aro yo ro ye makala ungi maka upur fam singo anga uma le ka uva le mama ai le masia siele ro ia le masia siele fam singo ai mai mama luma yo salva la singa I kingangi le ngar mai ko ave ku pe o fai ngor mu fo le mai e makanga le activators super senge ala li umur fainga paluk ele fainga se super senge ala li mai le sa linga le ku pe a ko kinga mu fole on foka fele ile o sa ngar fainga me ale fa pela saule le se super senge ale fa kar pe I ka paluk ele kala fe ngai se super senge masui alo ia o paluk ko ko kumalo em kwale kala fe ngai mai le fikawinga melo Malia ia o vaenga na o super sengi o vaenga nga super sengi le fa so ko e le te tau i matal fia ngai I fa mai mau kai mi ma fa ma tanga tal na me ta lo fa fu ina niti nai e a fia I ma ai o le wo ko ro ma fau fau o te toi ma fau fau ai fa unga al fa msingo sidi le fa le case le fosinga me o le mengo mori mau so enga mengo mori mau arrest mai mori mau arrest mai mori mau e man ko mai o mori mau nge lengi mori mau o fengi F David fo ie pe me lengo fa ie mori mau fa ka ko inga fa ku la fongo ele ongi o mori mau ia se o mea de se nga ma hia sei now o fisili le o ma fo fa o le nga fa nga langi ku la e pa mana tu mo foi le o mangor fenga palo tali a tu nga la langi ku la e pa fi foi la ko su la ko kang los fu kang ai uma enga fainga enga kangi ngal fia lima e pe vat ele a ko se pe ngal fa o ye le winga ai sala le winga la tala le ke ma fo mo wa ai sala ngare fo sia mai fa msingo ngai va ku pe ia su e se fu va ku e mo mai ma si me se ma o la me lenga fa nga mo ulu la nga fa le David pa nga mo ulu a mon mau e ongo balu lenga ongo balu ele se riscala ele la ko mori mau kuskusi fa ele la ko David nga fa le binga a velo te fatoi e tala fea unga lale a mai fa amaro sikulo o ko fanga mo ulu samili e kala fea unga le a mai langa o langa fai langa sworn affidavit o le tau tonga fa ale tu la fono se fa sa moa la kalakangi e o le kaukonga fa ku la fongo a o mori maui e ongo sumare vara nga faingi la ko kaukonga sworn affidavit e le ma se mea mga kua keise si e fai ingei ma e po o le le ngau o leo le la ko kama mafa leo le mori mau ai o ko no show ma refuse le ai le fai se sworn affidavit e fiu le e o fa pizza e o fai uma e fa e fiu fa pele ele ale ele e sa wai la ia mon mau ia ngo fi wa ngo baru kasi nga o fi ku mai lo fi ku fa alo mai fo ia le na o le lo ngi e le lo ia Alex sua pu fe la no su mai ai o va ku no su mai pe o su e le po nga le wi gala le ngo fa ia nga kaulangi e kuila epa le luas furo la kosu makangi ia wa osu ha kangi ai uma enga penga valu e pe lima o fa lima fa o le fisidi dai o mavo ai se anga le fa ba fam singo fakadi e luas furo ko meng fa le duma ama ko ai ma se nga mea nga uma e le o para si ai la fatoi mate vatua uma isi tu ia tu te sila mai ai samo ile mele o ese ile fai ngor keiser ngai ya si afio ngai sui pare mia ia o taiao ni si o tato wa tala oto ma ni si o vai nga fa awa por kana
o le na inisi o fasisilanga ia ma fasifole ta porkalam o te toi vatua I lunga ia le nai fasisilanga ai foi la fafifianga le ta lo fai o le fafifianga le o le fafifianga a le fionga ia I rupotea misa toni o le sui o palauli ia I le fia nightclub le faia le aso skoangia o no old club fia night it's fia night e faia I le old club aso Friday sumare lua so this Friday as Friday sumare lua ia I le old ia mala watu mrenga faalo tama umore o me asa palauli o poto ia matatu malava ole ingo le fast ia le wafio mai le fionga I le aiolupotea ia ole mengi skala ko lango ano ia ole le portfolio le ka maya aiolupo ia o ia fo yo le faipule ia mai palauli ia war fa moe ia e fai fa tau no ina le out ile aso for right nei ia a wai fa tasi ma fia lango fa moe te mali ia ar faipule fo la ingor fa tutua ole fai no ole no merale so e tu le mana tu le tatu tanto foi le su e ia to evatu ia fa asisila tu e mana o mia se tangata fai pele pe ma fai ona su e ina mai ma me uma fa pena ma me o to esia e te vala aula le numero na o to ina tu lunga o ka fai pele le po le o si ainga le la tu te mo mia la tu te mo mia ina se tangata ma fai ona ia fai vai o su e inga o ngi me le ro ia me fa ko lai ia e fa vidi la le su e no me o ma o su e ngo me le lo me fa pena me ngoi ia mangi mai ia e te vidi la le numero le na tu ina tu lunga ia auto ia wa to titi fai o to apa auto angelu ia ele ai se me to ti fa masino ina ifua le mana o ngole tangata ia io a fai wa e lo wa e fai ngeu apa au ma e le fa le angelu ia tu pele ona ia tangata la tu te fa moe ma sa ili wa tele o lo o ele tinga mo le o sorkanga ka mre ku pekele su e aku leo ele ai su e aku fe ele ai ia le foi tate va ia tu il to tele o nisi le fe mai se ona me ele o to aru o ia Yesu masui o lo wo langa tu ule ngutu le anga mar pelu io Pai kasi le me o kanga kayo ke va ia ko I le so judgmental o ka ka mo ia nguku le anga ilunga pe aka vai foi la ko post mo ko mengi isi kanga e sili tu la lo le anga nai lo tangata le tau sa ile e alo su e ia le ia tu langa o vaenga ia ale mela na le tate fai tu ai a to te fa masino tati pe o lai o fa sisilanga le fa tangi mai isi ainga sia ia ua matua pangatia ia ile tupu so o me se foi o matua tele se la tu no tupe wang to esea ia ole na se vangala e fo mai se o to le to te fia angelu mai lungo tanto por kalame e alo ave se tupe masi ainga sia pangatia o kirisimas ia a fai ele ai sau so ninga fo ile le maua e te ave fo mai lor kala fa fingi e on fa nga mai la io fo ona fa nga mai la ele ole sala pu ma tu fa fonga le tu no tatie pea ole va tu lunga I tu pele su e fai pele ia ma me fai pele ma le au fai pele ma nga me tu la tu e vili pele no mera ia on mo mianga tangata ai tu te ai le o mai tu o mai fa ali mai fu sofia angelo ma e vai mai ona me o me fa tu la tu ma me ia alu o e vai le lo a inga po o le o yengi ayo e vai tunga to telele ele amatele vatunga fo o fasisi langa le ya au va tu ko mengi mai asiata se ona me le ai tatia peta ngatia tu pela to e filifili a isi kanga ka la ko ke ka ko nga me e filifili fo isi la ko ke a fai wa e filifili fo o ia o e telele ma e aru ile tua fa au le na vai
ai le o lo tō wai ai na fuo o nei tangata. O le si tātou whaasisilanga to e whaamana tuatu. O le tātou wa whainga lotu whaai o le nei tausanga. E le mōta o Samoa. E le aso sa asau nei. Aso se furu ma le wha. E le tā o le wha e le fiafi. Ia o e la lea lea ke fia ke aru i le akua. Ia sauro i le tua i tātou o tātou lotu wai. Ia e wha umai fo i mea o le nei. O le nei tausanga la tauia. Ia e wha fitai ai le alofa ma le anga le o le tua. Ia aua le tūlanga o le sāvalinga fo i o le nei tausanga. O le whongofokua whewhiau le? Ia le tū whatasia, so whatasia whawhia ngainga. So whatasia whawhia ngainga le tauna a mesi fo le whionga konsula. Wa roku ari konsula. Ia la tonu lava ma mori atu ia whaftai le ia so na fea ia le tatou ofisa foi ia le whionga le minister o le MCO ia mesi fo tūlanga pe o pisinisi mala manuia ia mesi fo MCO la mesi fo tūlanga o le tourist minister o tourist ia le songa tu sa mau fata Ryan Schuster ia le sa mau le vanoa ia fe mai ia le taiao ia o fainga malolonga mai a ona o malanga tūlanga o fonutanga ia vaila ia ka kumarka ko kari malori ato nga maua nga ia vangoa fa afe mai ia ngai faipule nai mingiska pe fole fionga sui pare mea te rupe ia mau foi le vanoa e felo ia tuai male to faurungia urungia le leila urungia tavita ia malanga mai merpone au Italia o me ka uru popo o le lake io fa kai nga uma lo pu engor mako MTV ai tau no mai lo rungia anta vita male lancho pizza kama America fa o ya au pu MTV uma ila feo ki le fia ya fa tai sa fe lo le kantara ile ia fai lo ai foi mal tangata le na sau fa fuase i mai Bay Area o man to yo fa fuase ia io ia le sunga ia sa tavita sa fa fianga sa fa mai io sunga pasta ia langa wa le malolo sunga ia auto sisi la mai pasta David le au pepeteli ia po le au pepuleva na fa fianga na fa fi au sa taua le assembly ia ai o le sa malanga mai pe ia isa special nga lao mai o tele o lo tele po le ale ia wa ho maroro ai o la wa ai ma wa tala ia o le na sawe mo moli mai pe pinga sawe o mai ai ma le reunion na le ainga la fai ma tu la va pen ia le la fa o pe ai fo nei ia ai out here rodei ia fai o toi mara por kala mel e fafta fe a misa mai la ko se ufanga u lai ki le nga le onga ia o fasi fo ia onga le dito sanga wa ia o si ma gola o lai ki la le ke la ku so o ma fa ki nga u va ia ku fa to mai se fa do mai sa mo price we vai price we vai ku price selling certificate nga su kala ki ia la mo sangele mi se fo chastity ma charity markaka fankale ufu mumu mai ka ngoya ikit ia o mai ufu wa fai ufu Roman Day Primary School fai ufu ia a ongol nei tu sanga ia malo wa telefone tatu tu pcf ia mai le mole ia fa maluia mfafta to fo to telo fana u malava ia il tau sinio ngale nei tu sanga wa fa mai no wa ia yo el kokorisha tato vlei la satao toi fasi foto tato wa afiafi ia langa le ko ke manga o mai pesele ia toi tawo lunga toi tato programme tato fira ila satao setto le tawa ma fato